oba hwana okotena ka bi esusei otetu siste saa na ka na ewura ba se wonti fom tino ogina ho saa na me me yem stu tina enfram me fa epesi en that day na so start toy na anwumre bi na enfram me fa enti okogina bebeni pefri beba madwan ho aha no ba kokogina no access wo komo so ye de no bese na no twa ho bidonya madam bidonya me beka se mi gubo ye ne mu ase bidonya me ohata suri nyankopo otwiaka se bi twa nto so de akatwa ba ma me ande pa na bi twiaka wo ekogina ha na o twa ne ho enso ne mna ne nso so de ma me ye mani wo so mi ja ko so ne sam mi nso ne be je mama me ho a kire me ti no ansam di mani to hwe ne o ye nyame hwe jansi bie ni pe be fa ba be me me ton ade ne bia wo kogina ho a no be se na no twa no no yi bibi ebi me kire o se shop bi wo ho tokro bi da ho na bi wo ha boy bi wo be jima ton ade o se ba be jino ha be se na no adam ade atinyi na ahoma ton sare be no ma duane yi a iwie ya me na me tse ho se de mane agu mi ho no obi anto enumre e wo be 3 mo ni pa mi onu pa be to aduane no bi ma no abaye ma bambesi ma baye pese bode pese ma no amo Akoma efe kaya mko ja ba ngo so ntwenwe yo sika no adwuma na me be bi da me senka meti na kam da kochi etua ya nto ampesa ade asam esua to agu amo asai amo ade ba che be pacha ene eye efiada eprobosmene de toso aduonu emienu akakuya bi na fe bosome no aso yada yenya Akoma efe wode ye free eprobosmene de din kan so na fe wode ya ba bedru ni da etoso aduonu emienu wona ye ne womo ebinum a ye ne womo fiti ase April 1st no na ye April no enye wonum nyina na 22nd yi womo edaso etim kwamu enti sameno nyame adom na 22nd wo April bosme yimu yedaso etim kwamu a na yede enase na emenyame enye ya ho ofe enye nyansa na enye enimudie enye enwuma pa bi nti na emom no Akoma efe na aso yenso nenso baabi a wo bia de meka che wo ne se de wo baba ye na sase so no esanse wonye nwie ye nti ena nyame eda so ema wote ase enu nti ma wo ho mra mfaso emenyame se wo ho amma mfaso amenyame ya obetwa wagu because okuyani ko afuom na nadua babi a wodua ye se anso a wotwa ede twene chesa so ni mfaso na de won faso no wayiyi ase kama na mframa fa ho na ensu ato agu na fe enyini from enu nti saya ma faso a menyame a sa pepepe enu obetwa yen ede afri asase eso enu nti yamomode ansasa de etie bia no ensohwe wom obi beka sabia son sabia nyado ensemu a eya ensemfo akyerew na so emu abamumu pim ko wanim na osomra faso emenyame na menim se wonso obetna se ache aya Akoma 87.9 FM na ye bo ja ye ane mese na ye de bo ja ye bo na fe ya kwaji ahome na ya benyame ya adom adwoda enu nti the butter of the butter Akoma agure be sonne aha na Pastor Julius ma wa hapa ma memu akwaba ma me joso okay na mema Cecilia akwaba yeah na ma boko de nyame adom yeah de nyame ase Pastor Julius ma enra story no yetiefo 8 ma ye update de asie ma se Akoma mu nsem de yakasa yetiefo wo de asem da ya ye dom su kwa kotu ase and Cecilia na why ma eno am se ye didi nkomo phone so na ye nyankofo mo free adonfeo ma ye no mu didi nkomo na Peter ano ye ohusu adamfo na ye nya obi ma ye na ye nya no ntino de akosi ni se ya frɛ ohusu anopai enu ani anopai nyina obeba ye wie program ye frɛ ohusu no ohusu kyerɛ se sa ono ni adaje odi bedi sansam fun wo yachi nkwasi asem wo yachi enti no I think say o tie yen na woni na dafo Peter ni nyina mo tie na Peter nso se ohusu ama na bribe se mo nkyere ba bi wo hye aha nti o mi nyina ayo ma dwe se nya de se ohusu no beba na weni update wo ho
na ne Cecilia wa hanti ya toaso na nkra ya to wusu ni se odwane nyame o hyarase na Akoma FM no de yedi agrosa no ba bibiara wo hye biara mo nya na dwene se obanyim obi ba ase na bra ba fa no ho adi na de o ka kira ya so yate obete yanka yesa ye de yan ye frɛ no eno ka so obeba enti anopai eno Peter. Okay, Peter so you want picture nsam wa Peter no ka kire ye Peter no chese wa ma ne bribe aka kire no say Joseph Owusu ama ne bribe 5 million se mo nka nche obi a say baby o hye enti ye wo ne pictures ye wo ne bibia ye wo ne information nyina na nyame adom ye reporters na ye soma mo ko adom fence o mo so ya available eno ni nyina no o mo wo ho o mo monitor mo from head to head baby o mo sese akra ye reporter na me aso atende no de omo ye no mu di agro Peter no Peter Joseph Owusu na danfo no ye friend Prempe Samuel Ajeman. Okay na se Peter no ono din no Prempe Samuel Ajeman. Nti reporters na me aso atende ma ye wuramu a ye beto aso afiri ho nti update so far oni akire ko ni adaje oni bisa ankwase asem na mu di no na chi Peter so say Joseph Owusu ama ne bribe 5 million. Se man nkire baby o hye. Na eno ne ade a ye tiefu otie de ebesi no mbete. Ntomo nkoso ntie. Okay, me da se papa Pastor Julius. Nti sa wo ba Maa Akos great family na Emmanuel Adams edi atoso was time no aso Maa Akos great family wadi atoso se time no aso na aduana ba brantie wono so ede atofa so Akoma mu nsem was time no aso wonderful na time no aso na fiada na chese ye share ko charity foundation menua be ma aduana ba odi atoso was time no aso fans of Maa Akos ade aduana ba edi atoso was time no aso time aso enu nti yemre kwankwansa group no Akoma FM obi amra na chese munhwe na monhye emrepamo no mekosoa na mabobobobo wo mo ginagina so no bi na menhwe Dorcas Odum was a good day everyone. Amma Lena was a good afternoon to you all. Many a Benjamin was a good afternoon my concourse partners. And Nyamicha Sandra Abba Bejeso Grace Bohima Ejina so or Chia Emmanuel Hudano Ojina so Wachia and Fofonian Yanum Ayabigo Jinaso Cheo Bibia Nana or Henry Ochre Alizo was watching live from Cyprus. Always enjoy Akoma some keep sharing. Akoma FM on also was so brown and Sitidia on also jina so abefe bonale listo one also ejina so Ruthie White channel Nana Adwa Mensa Mabina Frempoma wo Palena Otin Mame Benewa Ajemandria Atakwaku one also ejina so bi Ayabigail Dina Baminta one also ejina so Ernest DJ Clinton Ernest when you may a shop papa was a sister 8 rounds Ernest no and Emmanuel Asumedu Emmanuel so ejina subi de mu aden pa Asumedu Sankara Akoma FM abena nyamensha wo wevi Kevin Roger Brown Bismarck Gangan twine wojina so na I know your Facebook one more mujina so wo Facebook do so pa nti me free wa memra YouTube kakrai Dorcas Obona Lucy Boachi Ekuya Sewa Adwa Esieduwa Nana Ama Michael Enim Romeo Ray Eduhine Emmanuel Adams Ekuya Techiwa Anna Lil Maya Ohima Castle one also ejina so Stella Boateng Victoria one also ejina so nti na makoso na mabomodia ahye ede amame Akoma FM dear Joseph me pacho for Joseph yani nebeye program no every blessed day de bia de be chiyan ne ba betra Akoma mu nsam dwumade so no yani Joseph Owusu ena ebedi dwuma no enti waka yensan mra sisi ma kasa na me say pacha nyame adom okay enra ukoye Joseph Owusu ofrel pacha da bi wan enra de wan frel pacha enna no ofrel na sembe na no okeke enra echi ofrel Akoma FM me na me frɛ no enra se de
na me se won te se no se no ho ye na me se nti akola ne yale nti won se nim ska kaka na mfa nto aduane nti ko na ko ji ska kaka na fa sanem na mfa nto aduane mam akwa oka che me se e ma me mfre na akola ne nya ne ba o se akola ne nya ne ba enra ye ne Joseph edi nkomo no wo se wo hunu emema bebre ewo ho ene ye pe enukura ewo mu emema bai enana woni wo mu date eka Joseph pacho be ma no owurepum ne efre ni Akoma FM ena owurepum wie ye no na ne papa ka se boy no mu adenti na asam krade omo mfa amba ne ho nti esa na maame ne teme wo ne se me ntwe me ho free boy no u de fla maame na busa no me nya mema asam okuro no so kula ubekuma se akura me nya mema asam me fa be ma ba kwa me ne ono ana betna nyin se ne ba no ka chem se nyin se ne nya ne dia tebe peme ne be ma no mfi me ti wo fa ba be ma ba kwa woni na ana betna pa chan nti mema na no mo tena ye no just junior ena hwan onu nko ana owusu Akoma FM si suei wo so anya fiesen 20 emema aduonu emema mienu pa chan pe di orepi wo no no adan na mam ya nche no adan no akọ report asem no police station say be ma bi a friend junior ye beti no na boy ni dwa junior ni dwa na ye o dwa na ye che to ba na maame ba no o film to ba na ye maame na yi ntin o man ka hwe yo for the anra ye wie ye ne a doctor for bi edi nkomo na omo pa che ye se akoma enkachi akura no we Akoma FM nurse ni no se doctor ne ka se ne de no enye malnutrition na under nutrition under nutrition enti no se ye bo mo dia na ye de no e hospital ene atiatia ye betu ye ba no enfa enu ti se afei na wo ba Facebook ana enra we nya dwumadie yi bi ahwa akora no aye ka no asam no Joseph eba no wono ene ye video no we be video one kasa enti bra Facebook live Akoma to 7.9 FM what say akora your friend is saying okay Akoma okay when you saying onya afi me pacho akora when you afi ena eda so no a abrantie no a wo hye ni nyinsɛn no ena wo gyina baabi no ɔtoto ayadua na ɛya na yɛ me ya sɛ nyankopɔn wa abadaye na ɛyɛ me nko sɛ mini nyame a in fact enka kwaku yɛbo a Joseph no enka bɛde ba enka wonnya bida but nyankopɔn wɔnyɛ me because wafa wo bi ba ne nanyin sɛ ankra bɔne fo mienu me mfa ho but yɛnhwɛ yɛ bɛbra wo brɛ yɛnhwɛ yɛ wa bra Facebook live YouTube live yɛnhwɛ akra ne bra wo brɛ hwɛ akra ne ti hwɛ nani hwɛ ne nan hwɛ ne fu 1 year adan ɛyɛ baabi a ɛkɔm esi ya na nkrɔfo nya aduane ni emu hɔ no ne ehuhu saa pictures say na enemre yi die yɛn hyɛ da hunu bibi say da ɛno nti deɛ yɛkɔso a asɛ yɛtiefoɔ ahwɛfoɔ ne sɛ madawroma ɛne die ne ahobrɛaseɛ kwan so ɛnra Pastor Julius na osu evangelist esu wɔn send me messages wɔn sɛ Maa Akos yɛntumi nyai su we can't stop crying na obia share tears nti yɛbɛhwɛ ama akoda yi Cecilia akora bɔne ne ho ahinti yɛbɛfrɛ Cecilia bi o si ebisa no sa akora no wote sɛ no ɔsema kwaku afrim menim sɛ basa yɛnyina ɛbɛyɛ yɛya nanso so mene wɔ kakra wa betumi aboa ɛnura akyi ɔkɔ me maniska ɛnura ɔkɔ me maniska ɛde but akakra no yɛde ne kɔ hospital a doctor for hwɛ no ma yɛ ne ho nneɛma me gidi sɛ yɛbɛtumi yɛ nyankwa ɛde ama akora na sɛ yɛboagye akora yi nkwa na sɛ ɔba ne yɛhyɛ ne kambu ne yɛhyɛ ne klapti ne wagye ne ka bi no akeka ahyɛ mu na sɛ wɔbɛgyina ha menim sɛ obi a wɔboa yɛ ma yɛhwɛ akora yi n'ani ɛbɛgye mpo
nyame mfasa ma se bibi kresi a wobetumi de won sense ubu aka say mebuwa bi na emom ye na anye yie enu nti yenye ya afamu de bia yeguso eje ye appeal e de amakure yes remo Akoma FM Cecilia ye mfesika na Cecilia no akodi na emom ye de bema doctor ni nurse ni o de obeboa ye no na ye hu de ye de bema no ne ya hwe se akra no ye betumi ache no na enti mobile money number no eye 0599 814 926 baby a wo bia adaroma boa me kakra 0599 814 926 Pastor Julius brana be boa me kakra Akoma FM na da eyini so no me pacho enra se yenim se ekuro se ade na ya akra ne sa no meni Cecilia meni abiyo sister ekuro ne tu no eyedan ade na si ye ekuro no start tu no na ne honam ewo ne hwane na menim ade kuro tegu ne ho ana ne ho hwane sa enti na tikọ no so ka no kra ensuo hye bi hwegu ne so na tikọ bo ho because na tikọ no medwene ho amenti ase ensuo hye bi enhwe ngu ne ti Pastor Julius Bible say the mo the family ade andra me de me ka de metumi aka kira baba but nipa bi nkwa eka wono nko wei eka wono nko ade aka obi amuya no fi ase na sabi odi nipa na aba wiase na akwala no nso wa atiefo betumi aba behwe Akoma 87.9 FM bia enra went to me and shebi atiefo betumi aba behwe e kira wono na tikoi ya na mpenfo wase me mka akwala se bibi ye na ontimi nkasa na wakasa aha na ye me ya na sa aha na ye me ya kulo pa na mame bi oflini fia no aba bedwale me ba na mame ene kulo na etimi ewu kakra mame ne ye kuro pa Akoma FM bo ho ne pa ya na de ne ye ho pompo bi ensi no yes akwala na nkasa otimi se onse onso se otete ba onso sa nti onim akwala ho hwe ya here na nka okuta ekura tutu na nka obi ba je ne se odwadwa na ma wo no ekunu etimi abrasa kaka kire se bibia nkoye wo ho bibia nkoye ma enti ye ba sretiefo na arefo se moma ye mo na ye nye eno doctor fo bebre frefre ye na omo kire ye se situation o mbetimi ahwe na aye ho adwuma nti omo mo aye na kakra bi ebenya bia na ye nhwe se bill se beba bia na ye de bema doctors na omo tumi di ahwa akora na yaja abofra yi DJ Clinton NS Nyamishaw wode ne bra doctor ni bi number ama ye wo konfa no che NS ya ye mfra ne bra no na omoaye kwa onkosi no so na omoaye ene ye me free efie ba ye no na obi de envelope ababeja wase abawa ye friend no abawa wo Denmark okay what the envelope abade my little kwaku ye be ya ye kana asemu e na afa ye ma me no a ne ba kwa aware won kran yeah ye afa na adwene mu no no so o discussion envelope me say Akoma FM say no so on fama ya fa ma me no say oni ha adwada omra no meji sika no ene edro no obi na de ne de aba no ene kura me no sister Hetty enra me ka sister Hetty ka say ono so ebe send bi ono so ede ne de aba DJ Clinton enso ede ne de ama yenua ba abna gen eno ono kura ne bia no yenua ba ko no ni di ama ono so de bi 20 cedis every zipe eno wede ba inti DJ inti we de yesremo bia we de me kotodwegu fom bia wo bia ketewa bia enso nkete ne yakeka bom akola yetimi hwema ni akoma mu nsem munim se ye yetimi nhwe e ma akola onwu e na se doctors betimi ahwe nko ade ade na se hwema ni pawu ase obi nim ne ye daacha akola oba ba ye ha na obi nim obrempon ahyase na ye kana ebenie bia na obrempon bi e na aba wi ase sa no na oba na se de waba ne ya so ye obrempon esumpo ontimi nsu bi na osu a areho sebi am kase ma program we ya na to na ye wa hane ye kasa nsem ni bi o wa ho
arefo na tifo enwu de ye hunu nyina bintin nsem ni bi wa ye ka omo na ye nya adwene na eye de omu hunu nko na omu gina so de kasenti ana te se de ye ken se omu wo ha bi ana omu hunu situation se de ye ken a enka bi a enka think se ka ahokeka be kosoro se ye be boa enti momoa ebia na wo pe okra wo pe ba ebia wei ebetumi afaso abie kwan o ye wasa dance de ni bebre ma bebre o wa ebia na wo pe dwuma wei betumi abie kwan ede amount ebia na wo paware wei betumi abie kwan ede amount enye nhye na emom no se wo boa ye na yetumi eboa little kwakua onso benya nhye frɛ radio Akoma FM no na da screen ne so no se wo hwɛ TV ne so a ɛda so na wo ba YouTube so a ɛda ho ko Facebook so a ɛda ho na emom ye nuanom a mo tie radio no nti no ɛyɛ 0599 814 926 0599 814 926 edina beba no ye Mary Akosua Ade ye beyi enano moboa me ye nua ba Veronica Messi sokra Messi awodi ana pie anu de sa asem kase o nyame adom seya kakra ka fe de abaye ko ya no mo de ade tu ato ho na je se ye pia ne se yo akosem therapy akosem ni nyina ye sika but mo bua ye no ye nso timi de bua foforo ye de ma Messi de no oba be hwehwe no kwa wonya ne times 3 nenya no so nyame hira de ni nyina ma ne yanka se we no so ope enu ntije ko ye de ni nyina ma no because anya bia no ye hwe no ya de bia obeye adwuma obebobra enti nyame nhya wo mo pa enti saa bia na ya baba yi so e de ye friend Nana Yakoto Accra ye ma me ne se obeboa Akoma FM Cecilia betumi ne natena obeba be fa no ani Accra ni nyina no makwa e won kran ye wi ani Cecilia bedi nkomo ye betu no fo na obekwa a ne ma me no nkomo na intima nyame ensha won so wo mu a won so de eboa ye efa ye ba Cecilia bodamfo no na ye ba ye nana no nana no dane so no ne dia mento emenkrofo ben kra na R&D boutique opatase ma e be se omu nyina fo mo de mra King of Kings was antase omu fo mo de ma Lydia Eton Puppet wo bantama omu nyina fo mo de mra na ye mfa nkonkohwe abofra na entumi Akoma FM yi koka eni Ghana oh ye me yase chairman se owa ha amen kasampo eno asema kona chairman ma nkotodwe wa chairman anim na maka chense chairman we die me na kura stress chairman wa man bi na me fa akola no enko we mata nam de Yesu wa ha nka menu ye hu enti kaka koka wa ha nka akola yi ye simple kura na ye ni se de bi owo bia no obetenkra no so a obeye de sese we ye bia de aboa ama akoma mu se ne Maa Akos so akona nim ba bia wo bia no boy kakra we de mu ama wo se mani abre maboto intime se boy kakra Akoma FM mo kakra mo ma ye ba yin frim mesre mo ba bia mo dan kra nye veranda so serious man eno woda wo bre yi mu ni e den to ma se ho na akora we ye wani amode sa da veranda so na wo ko ni mu serious yedi ye nua be yakora bone samachi a yakora yemua ka mempembu ano na se de na ekoso no na eha me papa me nua ba Nikita friend ish ene ne nkasa e ma me Nikita Pizarro yeah omuna friend na me sha omo pa number ni biem e 0599 814 926 Akoma 0599 814 926 edina beba na Mary Akosua Ade akronfadoso enti amasa enwoso onya bona di ne sesa asa nya number na wrong number sesa no asa be bo correct number okay enti sisi oba sorry wan di ya be ma na ye enti no senyame adom ye nya ba bi ma wotena ko bie wu na mu 24/7 by 360 degrees 360 degrees what na ya pamo na wo sign ba sister don't come to Kumase because ka baby a wo bi anka mba betua ho ye nua mo wa Akoma FM bra wo mo bre na wo mo de ba ya de amamo ma ko jimi we ni last time kura me bu afu be me na oba betra so ani e fa na de no
hyehyɛ so na me nuaba Nikita wono so de ne de aba wose Maa Akos GI na efa eka de wanya ne ho na efa boa Nikita onyame onhyira wate wo ma manim mu aseda sister Eti onyame enhyira wo wasande bia bia no me number wo de fa so a mebo wudi no na mebo Akoma FM mame wudi Pacha me de Abigail Abi na pom to say me pacha boko bibia boko Abi me nti won ka na ye fiada mam pacha little boko kwakwa ma boto nti se wo nso anjinjame a me de awerho na be so de okay awiai me ne matiefo nyina ye krado aye tie wo mam pacha ni say achuma techima na metie na me ne boy bi ne we friend Bismarck nti boy no adidi mu ana ntokwa akrakra bai ntimi kwotena me sister nchen obuase ntimi kwotena ona me bai ohum na se abi ese de ohum Akoma FM ko ne nyina ngu ne nsantena nti wo kan no mankasa me mai se me sane na tena ntimi ne netenai nti yetena ina nyinsen bai me ne me maame ko ho wanka hwe wo so wate nti 2 weeks time no wonsi wona maame ye say boy di asma kotena ni de ntanda da wo mbai nti esan ko ye kono bi say efia wonyem na mesi an menyim no say na ma mo bisa ne say wono nyinse me ne no nanyim ana se me ne no nanyim a o metena me fie no mewo na me nhye na me kan say me no nanyim nti o kan Akoma FM me nhye ma me anka se bi no so no ye kristoni se manyim me nya kunu ko no abehwe me nti ye ko fie ti ye koye dana nopa na boy ne bai na me boy no boni me pa boy ne friend Bismarck ne fa Bismarck di an Bismarck sa na odie na oti achuma techiman Bismarck bi so me pa eni die minim mu misa Bismarck ye thousands yes me pa Bismarck oye promba o achuma techiman na oti achuma techiman okay enti obai efie edana anopa ti obai na envelope white ekita no na 50 cedis eshim ena o ka che ne say mimi ko school na me ya Akoma FM enti no yenko yinsen no engu se na be ya metumi ato school ni so ena me ma me so ka che nse wono ye kristoni nti sa yinsen yigo ni de ontumi enyi ngu enti na akwan ye be wo no ena boy ne ka che ma me se ye wo akwa na on de emfa ne ho de obetumi aya no waye no enti Bismarck ka che se ko yinsen ni ngu yenko yinsen ni ngu enti enu no mu no ye frɛ me ofa na me ofa kra obe kuma asinto ye no kan ye se boy na tumi discover se yenko nyinse ne mu dia ene ye ma police enche no na me ma me kan se on police sem ne sa dia de na mfa so bia amba enti ene de ye forgetting tie forget asem enti no Akoma FM Akoma FM na ma me ye so de me koto adwumem ti boy ni tumi hia me no aso me nsa se ye nka asem na me se bra asem bie ni ho ame na obeka so ne me wa asem abra me ma me ho no ni yenka asem wo ye saa to aso 3 times inti edabi kra de ohia me wo sport ye friend sisi ba e wo o ohia wen sport bi o sisi ba tanoso ena wo ye se ye ntena se ne yenka asem inti wo ye na o ma me tansi de se me nto aduane na me nto bi nkoma akwanti me kwa me ka che ma me se ma enemi hu Bismarck no ma me tansi di se me nto aduane enfa bi nkoma akra no na ma me se enti oni se Akoma FM saadie no ena me ma me kwa de wan ka hwe bi mti efi hokono boy no ya ntene nka biem nti me kohia me ma ne papa nti ma ne papa na trust me too me ma ne papa na o shakra na o hwe no ye bibia o nso me ne wo satam na galamse no nti na nado ye se galamse no abreki ma boy ne so adwuma ko fom nti na me ntumi nhye akra ne biem nti boy ne ka che me se ade nti na ne me mfa akra no nkoma ne papa se wo papa de nti me frɛ me ko pɛ boy ne number e frɛ no nti me frɛ no ka che me se ma me ha na adwen kono no se nkra ne bi gu so Akoma FM woni mi ni babia asem ka me ne kan boy na anji antum nti emu wono ma me forget say akra no me ameye adwuma ahye no afa di say nyema kofom me madwuma me ye no kejetie nyina ne ma ye di adwuma ye ko pa chana me to asoma di chains pons ni makeups ni ade sika ne bi ma me man me panso otu kwan no say on fesika bia ama nti nkra 3 omugumi so nti no me ho kire me kwanto na de medicra edi na sen kom ye exams kra wa anye bi ene me menyo mo ntumi anko school ntimi ti ono sa me say
saa asɛm wi de mentumi infant na we sɛ me de ba Akoma FM be ko de bia so yet TV ho Akoma yaman FM for de ye de ba enti ɛna me ye sɛ me de beba ɛna ma me de ba okay na ma me misaw sɛ be ma no wo se wo ne na nete na wo ya wo mpena me pa chan ba no wote ne ba bi na me smete me koda na ma be fi enye sese a wo ne ne wo akoda yo na oya wo mpena dada me pa chan na oya wo mpena dada okay na wo mpena no eye den na mujaye me pa chan ye njayo okoko fa me nua girl bi e friend ma me ya ono so otechima enti no boy ne ba ya no o kan nsam a enye no me hu se na wo hiti pa me pa stop me hu se ni bra no mam pa chan okofa me nua me hu se ni bra no me hu se ni bra no mani abre okofa me nua no nti eno ene de santo kwanto ne ba na ma me ye se ni wo yi me firi akotena oboa se ne be ya abusuan hello Bismarck etu be cha sa fe ma be Bismarck obefa fo no na Bismarck ba ha etiefo Bismarck ba ha me sa ne ma say no Bismarck oba ha me pa cho mo yi ni video na to ha ma me Bismarck video no eda ho okay to aso wo se edie ine si ya mu break ya wasan ba back me pa che die si Akoma FM ya girl ma me ya ye nyina ya abusuafo internet de abusuan to kwa ba na me nua ne keka me ho nsem chen se me wo mpena eno na me ma me yi mi ko hello Bismarck hello Bismarck hello mama Bismarck DNT what ba ha but what the ma me fan to chen nemom me ya DNT a wo ka se ababa yi bai anya wodia mama me slow asem ya therapy ti aka wa bemena ya tena se wo fi wo ba ye no wo se se wo ba me aka sa di so ko ma amane me pa cho wo si ababa yi a wo ne ne kwada no wo bo wo ma me amane mama me slow me ni again mama eni itimi ti bi se ko mu fi ya kan asem wi ti me slow mo wa ko asem ya kan ga afro so Bismarck me bi sa se madam no what have to be times so be ye DNA when na wo si akoda ne nya ode abeye DNA ofe wo so omu nchem na muntua me pa che wo me kan che bia so bia che muntua me ni obi anka bibia asa producer secret DNA ne half na muntua mama me pa che say me ni obi anka half sikafem ye kan ya ni say ni ya ba be sia o isi e da ni ka che me say program manager ka che me say ye be ye kan say me fa me ya idi ni me yimra ni en ka ho asem and I'm see you mate ni I talk say about the car na ni o ka say be ye na ye ya na say bobo me a me tia me ba ye ya asem ni si kika kon me ba ya say o bisa say the 25 million no na 25 million there you go find one no that you go to but you 25 but you ko 45 Mr. Kasika bia on kan e 25 okay 25 million no kan 25 million and I'm saying say no aka dia e me frɛ no let me say commission no bi se be ko mo ansa ni aka Akoma but me da be me ba Bismarck wo busua so ta wachi se akoda no enye na bu se bi ansa me ti asa okay between me bo tie de me no nya adwene se wo na wo kohia ababa na wone ne tirae na ne kodae na nyinsa yaba na wo be ye die na agese wo bo wabusua fo ma de ansa ma me se asama ye kan ye no se asama ye ba ha ye kan ye no na nye asem ya ika te me se mu ni ibi a o ti tintra ye ja asem ko asem no se asem ye ka ye nyina ye ni te tia ta ye be ha ye be ka e be ye tia ta ye ma me se asem mu pushi mi tuwo tintra kai say edi na apese wo ye DNA edi na me pese me DNA mami hu DNA a wo pese wo ye DNA because ladies teach me mami over me platform mama ka ho asem dia pacho na me dia no kasa mame eti pacho me kasa me pacho kasa me tie o ma se ni an se da ada no me ya eti asem ni tro asem ni na ni se inisia no ni ho da bi ni mafia na me ni sign what you say Akoma FM na otu ayi na chi na kwa sorry ni na madam fudu na I say
me madam for the chair and say oh na my friend do and I made me call it me call sorry no sorry and madam for the sign the tea bar obeka kire me say o friend me say mafia aye dey the mafia call fee yeah efia me ni na tu eti e call fee no and so me buy be management control no and I'm doing ho kan no eti we mafia deal that's you say 1 month time hey 1 month time 1 month time and I can say or no one me bad ho say asema abani I'm better than mommy let's see asema me ko me ave ni so mo o si je bi o si sei o ti je ade je mommy emi na kakra e ti o ka so be sa ko na chi e na o mo ko e ni be se me go be 3 days time e na o mo sa afre ni se o mu hia me o mu fi e na me tutu mi kana me ko mu fi mi ko mu fi e pese o mu ye e ma mi ni papa ba ko e na o mu fi e trade ya ya kasa ye di ko mi ni papa no ti wa on be for be cancer ni bi yes da ye ba ye me so ko ni ti fi na wa ko wo yi wo fi asemi e ti me se wa da ma me pese e ka o de asemi ni bi mu bi e na papa ni ba be plan asemi bi o ba be plan asemi no e na ye sa asemi o be ka bi a ono no so mbusom o suru ya me e ti that time ma me so me ka se sa o so mbusom no o suru ya me de e sa na me so me ti e na kai e ti e no so ni first of all be ma ni no eni eto jina eni mu nya boy ba ko eto jina no so mu to jina ni ye na se o mo ba na se de wo mu no then wa sake fi ro asem no e mo ko to jina be 30 minutes o mo kasa ti o mo ba ye no o mo kasa mi se papa ni bi sa se mu to jina no se ni e na o mo se ampa mefia o mo ko mefia se woni me wo ho no so di no be ma so bi ka ho e na papa ni ka se ha papa ni just because akwan buy no be ka se no in public e mo bi achieve e na o so no anu no so no na ni ya ba no kwa bi sa ni se na mefia e wo do na da no kwa wo fia mi ka se me se wo ko bra yi ho e so yi achire no me fia wa na jo be le no something na ye bra no na wo ti ase aha ena okasa ena edahin tokwa ho no tani tokwa ni ti mi a ibo o invite me fi ono so ka so e fa tanto kwa no ena me asemi kai e ka so ni na papa nka se nbe ye aka ibo o me se o baba kwa ni mo wan so ena eche wo mu bida ena papa ni ka so ni kai ena o ka se ka che de wo mi a me ti ya ni se sa u ni se awuka se o man ti awuka ide ni o asembi aka na de me ti aka ni se mama maame no ede yako we kan say lab akotest say sasam na o kan na o ko na say manta na say bi na husu e na o mo ka asem ni na asem ni ede ikai we pie no e na o maame e ti ni e ka che me say krati ade a ko fi ni nte because esa me ba no ko a me say school ntu ko dia da di ti no ka kabra na me ko na me ko na dia me sa dia ko ge no aba so because me so sa be ko school e no ka say so na so ma na so a wuke ni a di ya ka wa so mo yi na ye na me tumi aye e na me ya so ko sa na o ka dia e so be ko so dia e me me tumi ape kaka be but si en tin pie de ni ko to no ti ko me ka di ti no e na me ko de bo say that time me ka ska na bi wa che adi so ma we ke be 14 years asemi e ti ase e na oye dey ade tire no me koke bi tire me konya kan na discuss with people am de be na some day ni hu ni bi me nchi fi hu bi until say please as I say no frame me on ka tire me say asema kosu na me mra na minima no okay enti Bismarck sasika no a we de share mo e ma ne na say ma me kai by that time they say 50 cities at the okay eti Bismarck we wadan for and the beka cho say what the ababa yi akofie me fa cho madam for be wo se wadan for bi ka cho wo say what the mafia oh time me ka se ye ku sia me madam for na me tifi e na ono ye pass for the me na mantem eti me na no asoro e na ono sem so wo hu mafia
who makes you know, makes you ministry. Okay, one And I mean, Mafia. Mafia. Mafia, Manabrio. Which is this? I cried when you're saying. 12 years. Me patch up Facebook Live. I come 87.9 FM. Yeah, the video be a better so amoma video. Nothing. Mame Joseph ne picture no. Fato fa mame Joseph Owusu fa ne picture no to fa mame Fato. But Facebook Live. I come 87.9 FM. Sister, man, you send your Bismarck dia. Akoda no ya wa wo no Bismarck dia. Eyo ne ba. Eye Bismarck dia. Eyo no mama. Eba be na woni ni date ya. Akoma FM. Wo ka say na woni be ma bi na date ya sa na wo ba be hia Bismarck no. Ma, na me ne boy bia ni ho. Ono na me ne ti wonum ansa. Ono no ko fa me nua girl no. Eno won to kwenti na ma me de me call obuase. Na ko fa wo nua girl say. Me nua ebusuafo. Minu ya girlfriend mami one ne chimpna mami one ne chimpna ntino ne ya kasa no na mama me yeso ompa ebusuan ntokwa ne kwatena me sister nchen na sanse mo kan na obua se ne nua bi hu me na adent na wo why na kan yes na mami mafia wo empena sa wo say kwafa no why na kan me pa che ni nua ba sebi you see which grand na me say we feel free enyo no mama so the because chantro brack enyo no pa say you ko fi o ni ya penny a on papa ne ka say o ni trade na no ka de wi be nyame o ti so ni ya penny a papa ne ka say o ni trade na enyo no o be ka say we fi aye de e ka ti dem ya kimi ko no papa no e bo ni pita say eh I don't think I will need to say that. I actually would know because I can't say oh, it's just a new right and then ye free bi san wusi unim asem no wo hye asem no asem a dede na asem dede because ya wo no sharp no me do asem ti sa de no ya ni ko no to ayi ya ka asem no me ko na me mpene program de asem no ka omra na muwa me ka asem no because ya ni atasa ka asem ye ka ya but they are all of sudden me do asem ya ko ma frem Bismarck wo dia wo gina wo sinkete agina se akoda no anya wo dia wo sai ko fa ne bie mo no edisi ya sa wo e ka so so wonyam me pa so oba ka sa se me tie no no wo se na ni se ye ko tu agina ye ka wa se no esi o mi ni bi mo ta ni ko sia de bia o so ba na ka che me ni timi ba wo nchen me sa ba wo nchen bro nya ni ye ba be si mo ma ba ko ka se what ni ko make sure say bra wo sai ko fa no no biem second time because so se no no wo ho e na se mo separate kakra e na che mo sai ka so mo ka so mo no only the damn predo do say and answer say no better so what once na say we buy no na me ga me dey we na once me kwa say sabra na wa worry and answer na we na me wife situation ba it once because me no because me say kwa na so kwa akra yes so tu kwa akra and say oba me tell those side and na me so tifi bi ni ene na ma me ka tell madam for no say oh go no friend you na say anything ba me chantro me ka tell dey buy enti na wo wife enya asem akasakasa enti na wo pe no dey not to me no ntoma up to now okay I'm a man for me ba so say oba foforo no na wo ne wo ho a wo kofa ba we no eno na mpese me wife na me ne and na when you marriage material says abra na wo wife jai wonu so your ba na woni ne wo mama when you marriage material Mr. Madam ma Mr. Mo asem me say na ne e pe no but baby akọ ne de e say me kasa enye say when you marriage material ene me no wa say na aba na me kire mo say you should entry because
the only na say next year obia na o check akose what you want to be me family nti me no and I know me say ni san kakra ni san that time no onye na ade so be wa what you say aha onye na ade so be wa and I even baby kwa na me tia me friend no no e tire me tuba na be homo na wonu kwa edwin me tuba na be homo na wonu se na efiani na me wonu se bi anado we so bu ha no so no wo twa me bi wo kwa me so me no wife na tia bonte wo be twa na me kwa maka se dey e se na me friend no na wo twam o kon ba di o su ti I wonder say we are there ya ka ya mi no me ko se be ko si but baby I say I'm not going to corner in fact ahame na me ni ku ni say we ya de was we ya say akran wadi fie say o ko 12 years August 12 years 12 years na yi Bismarck say woni mu say akran ebia oba no wo sina gedem dada enti akran no ebeka so ntumi nya ebeba say ntumi nya odia then we ye dia nentetem na we yi wo afri ho but oba ne si akran ye wo dia wo so kodi bi wudi ya so shegum wa fa ngunche mama Mr. mo no nkasa bi ni na ne say right from there ni kura say bi na me ware ye na me ti ho no no ntimi ama me kan tempe say ni na ne say me ni problem me na so na we your truth why me kan so na we your truth me share we kan say me cho ntimi no kan dia wo me ti ano me ni say kwa na age say bia obe mi say na ni na fufuo na fufuo o mu ni me e wa tika no ma bo minutes kan fa kwa ni ko suna na bla boy basan me na bla boy basan say de wa ma ko school me bua kimi no say bo pa me say ni ma wunu na da kra na so ya ba eni kana ya me say ba ma ka say e nya so ma me dey say e bia nje asowa e sino e say no obo na mane e ta we ba onu me di ka say mo kasa gidi but me wa no ma e ko so say ana na so me ka say me dey say ha dia anfa emwa de bi o mo ko mo ka say me say me ba program ni de bisa say kano 25 minutes wa wuso 2005 no enkuta me ena isi ami ba ya wo de mmerati say me ya ka asem no ho onu an se tintina mo so mo de akọ you say ni say I mo say Predudu say bi o Bismarck and Predudu say no it is a wo nyina so a yeah because mama me ba mi nya so me ba so ka so fa mi nya so na mo me kasa no me for ma show mo me kasa no me for ma show any deal pero mo me kasa no mo an kan tell say e bi ameba me 2005 ni kuta me say na chile en konkoye na me ba to ko to de wo me koma na wo ko to de shopping mall wo kwa no waje na eche wo kwa me pa wo de manual doctor ye die ne na ma na no die ne ye free adan so ba ye ka wo sem na de kire wo de wo sa wo de ba ID card ye wo so de ba passport ni nyina ye ka kire wo me pa so wo ka kire me me famra me ba mi di ni abai ena kire ha wo ka sa me kire me no mi se enya de be bua ko e di to ni na be de e be ba e be ni ti ko ana fa na e bia wasa be be na hospital bi na agwa ni ni na ka open ka me phone ka wo ti ase ye ka se mo fi ti drop ni dia be na me ta ba me eti na America the only papa kasa ma wasa ba wachi no na menti ase a kire se ababa we woni ni date first no okọ SS me patro won ko seek permission wa papa asa wo se second time ya musa be share no so ko be so na permission from papa asa mo ba kire se be ma and deal with it asa mo ba kire se be ma na ye dealing with it na you won se first me patro wada dia me pesa ni se sama ye ba no ye nya me ne o ma me ni nya ka se akota bi ni se ele sa de o se ko ko rusia akosi ni na ye basi na de se se because se de no me se ka kono ye se be bia se kira omra mo de na ko studio se o me ka se ni no ye me ni se ni we sa na ni ye pe ye se ase e ti de me ne mo kan ya me ba ya me se me kan ne de the version dey anywhere here ejuma
o ti ase bo na de ma ba na ko de ko bo wabusu amane ne pesika ne bra ne enye die ne no mamo nye sa de no mamo nye sa na ayi responsibility ebi na ayi me patch of an picture ne to so ma ka to so ono ya ne be ye program sa bed please adwuma no ye de to bo ase na ye wo ko bo papa mama ne akobo papa mama ne na ka cho mo say wo ba be ye DNA test Bismarck because ya wa anya SAE so what again if you know what say nobody be say mane na dey won no my from some numbers here me ba e because unu say ada wo ba ye evidence yo ye wo enti bo mama be yet say the second time maybe mama evidence that me can na so edu bi ni wa me cancel because some I say if na be kan no kura you have to na me so my dey maka no me cancel ye gira wa no asem so ne ya twen o me cancel eti for high Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumade no ano asogu so awutie na ensem bi oho aya na reho bra Facebook live Akoma 87.9 YouTube Akoma 87.9 FM ye the video bi eto so Akoma FM areho sem bi a Pastor Julius esi ye ebra ye power adwuma no ewo ye gate no ye nimu ya mama ababa wa bia chase onka bi shemu mama na o twawo ana de say gatas na ye na de ya shada ye na de ade atoto aha I think say ene de atoto Facebook no no ye port mo mu sem show na ye pia nimu na awuram na left no ana right no ene esiwo into right no kotodwe na si form ana left no na awura mu moja permanent no it took a fire for no multimedia machine ebe bie mu ana omutumi eyi enan no ma ne nan hyemu more than 30 minutes na nan hyemu moja pram no nice lady I'm telling you nice girl ma sadi we si bebre o ma debi yetna ni ye tie ni ye kontiniti na twen ya na ma focus asa bibi na ma na abawo boni a ya wugo ye hwe ye ma no mama no obi atete ne ma na ne ma na ya akronfo o ma na de we no o mo be ye firi ho ni ye firi to no mo hu se gata da no wakotom o ma hu se no because o mo yi na de ni na so ko adum ni na ma sa no ma bi o so many places akronfo ni tutu anajo o mo ni firi ho so social sa o mo condemn o ba no ma be fa o mo ko mo nya 100 to 200 is there na de o mo de fidie e fire ma so obi antumi yi obi antumi o da Akoma Facebook na ba behwe for woni ba say obetumi obi antumi yi ana so ka so ko fe world afo no ma ba betwa ma ebetumi twa sa kan nan no etina se ye ma fire for omo wo machine bi omo di bi na de ni mu na emu bie eti emu bie sa de be ma obetumi atwe enan no o se ewuro ko fi adua na ba ye na me yes bra ma ya ro sem na me hu nyina adwire me ya ro sem ana na se nipa be bo chenku ma afi so for me kwa ro ntimi ro so for me be sen yankwa na me ade de ntimi hwe na wura ho mama ene se enu fire for buyer obeboa ya yetumi ya o de ba Akoma imagine say we imagine say papa baby we ni wono gata yi we ya dade yi da so no say emani pem ana nkaye kokoro mu baabia kaba ye nka nan betwa so onya boafo mama say kokoro baabia na we kwa nipa ba ho kran me say it took fire for on back boy ene timi bie ye edi say ye baabia ye kokoro mu de eman Akoma FM ha baabia ana ye baabia obi ehu na ma ko be hyem the kind of Akoma FM wo Kenya sam ketwa no enti ye mpanimfo no so hwe no munye bibi ma ye mama ya ho sem virus gates na hodo ni ade na de da so slaps no kwasem se akraketwa se eye so akraketwa man ko bewu ano eden man ko bewu we awuye kwa ma wo se ntokro kwa de bu baby wa se bu na bubu se wo mu na condemn fo na ba se fro mama afiri ho nti ayiro so pass wa obi betimi na akwa hye mama ne nana eventually ya ntwa enya papa nti ya besre ya tia ya kasa bebrebe nyina ma ne yie mu nti want to tell bayi na obeko bo sa abra ya enne na akofa amane de abra baba yo
onka bi nhiem hesan ababe san no emuja epram no etiefo arehosem mo wu ma mo hwe won me say ayi dia ono na me di ni program no Joseph Owusu fan pe adomfe on na dance ye no nyame sha waka da bia ye ni say mame wo ja be ka chese nkwase asem hwe se de wo bese aye ma you make sure say we will bring this guy to book ye be make sure say Joseph Owusu ye de ne be gina mra animu ama say gana mra makwa so obi nyim obi aseye japade te say ye nipa ofan hudia ye jan life amano ba say gana mra say ente saade a na ye Joseph Owusu be gina be bi so gina na ama hu say sabi adwuma na ye ye pen ye de te ya okay mafia ma memra wo so wo ebra Joseph ye kan say Bismarck esan ebeka sa munka odo no ensomu no sister na woni be ma bia wo abrabom pacha de bi satam de na minim obia wo hanum bi ojide pacha no bi ko na mentia na meti oboase nti ye ma kwan fo skulu na me ba ha na wo hu mi na mesane ne kabom ti na mini boy bia bi Akoma efe boy amene no kodai nti na me se eyo ono ne boy ya ne no kodai ne ma ujidi safari ni man 24th na me koi na adan na brantia waba be fa wunua wo se kwate ase ne na kwatena ma o ka temi say girl ne de wa forgetting ada so oni ni hye bi na se na ye wunua nti mojafra di nti na asa kwate ma sa na me ya akra ma dwen ankwa echi no nya fie say pa cha me obe 14 to 15 nti obe fa hin no do ko dai pa cha ye onu ani fie pa cha na predo do say no do ko me free obuase ne ban me ko 2 times na me mensi sam baby ni nyina so no die me pacha before sign be fa o second one so be no school yes pacha na me nyawie school na wo da so na me da ho e wo school school JHS na so JHS oh JHS na wo di sia no ya enfie say pacha sata na me 14 years 14 yes say 14 years ono ne first boyfriend me pacho I'm because me kaipa ni yasoma me odi meti sana na me kra me mbua no me pacho ma eye no kre at the age of 14 years me pacho me we mfi sa asem 14 years satan kwa no wateta no so new site and anti opon adwuma no stage man no me ko sa ansa no site to bet na techiman o ko fa no ani yere the second time me wan kan hye me so wayire na me course me hu ni yire dade by dey me ko to akra abe market toa no se ne ba ode ne to no akra ho ifra akra no Bismarck ye kwa ye die ne na se ye first no pon die ne wan ka no kre e pa hye no na nya ya dia die ne ye kokwa ya ungu ye ni mu asede ma me ngumani yeso ugume ma so o so pe ma me asempa o dress na passport dress na o club o dress na na ma eno no ka ne die me nkan chen so obua na ensu so no menin se akwa na yo no because me free obuase bae no me ni boy bia anta yakopon ata so kwampo nim asema america me nchantro okay aya Akoma 87.9 F makoma mu nsem dwumade no eno a na yeguso a yede ema wo no baba Facebook live Akoma 87.9 FM yeguso yema videos bi a wo wunu da video a areho eno nti waka bomode afa yeba no pictures no ene ni videos no egusu mame na ne ontumi ahwe no wodi eba no to nchen ni video no to nchen na wode Joseph Owusu picture no na wode ato nchen e de amame wakwo ba sei atiefo behwe bi na wiase no eya na ya na reho na metwa me ho aba me di video a Akoma wo hwe e na eto so na me di atwa me ho aba Ken wo adwuma na yi yade wo nyina hwe za me sa no cap na doctor de butu aduro ne so no wo hwe me sa na de anom ji capsules no koduro ni padua ni mu a ye ni padua ni mu adwuma na yi yade wo nyina efi ho e de ema eno ti za me sa ne ji amansan obi ehia bi ya haro man capsules so enie na bema wo ye mra naturally e wo pem wo ye adwuma kakra bia no wo ye mra hwe za me sa no cap na doctor de butu aduro ne so no wo hwe me sa na de anom ji capsules no koduro ni padua ni mu a ye ni padua ni mu adwuma na yi yade wo nyina efi ho e de ema eno ti za me sa ne ji amansan obi ehia bi ya haro man capsules so enie na bema wo ye mra naturally e wo pem wo ye adwuma kakra bia no wo ye mra
za mesa no cap na doctor de butu aduro ne so no wo hwe me esa na de anom G capsules no koduro ni padua ni mu a eye ni padua ni mu adwuma na yi yade gwa nyina efi ho de ema eni ti za mesa ne ji amansan obi ehia bi Jahara Maa Capsules so enie na bema wo ye mra naturally e wo pem wo ye adwuma kakra bia no wo ye mra hwe za mesa no cap na doctor de butu aduro ne so no wo hwe me esa na de anom G capsules no koduro ni padua ni mu a eye ni padua ni mu adwuma na yi yade gwa nyina efi ho de ema eni ti za mesa ne ji amansan obi ehia bi Jahara Maa Capsules so enie na bema wo ye mra naturally e wo pem wo ye adwuma kakra bia no wo ye mra hwe za mesa no cap na doctor de butu aduro ne so no wo hwe me esa na de anom G capsules no koduro ni padua ni mu a eye ni padua ni mu adwuma na yi yade gwa nyina efi ho de ema eni ti za mesa ne ji amansan obi ehia bi Jahara Maa Capsules so enie na bema wo ye mra naturally e wo pem wo ye adwuma kakra bia no wo ye mra hwe za mesa no cap na doctor de butu aduro ne so no wo hwe me esa na de anom G capsules no koduro ni padua ni mu a eye ni padua ni mu adwuma na yi yade gwa nyina efi ho de ema eni ti za mesa ne ji amansan obi ehia bi Jahara Maa Capsules so enie na bema wo ye mra naturally e wo pem wo ye adwuma kakra bia no wo ye mra hwe za mesa no cap na doctor de butu aduro ne so no wo hwe me esa na de anom G capsules no koduro ni padua ni mu a eye ni padua ni mu adwuma na yi yade gwa nyina efi ho de ema eni ti za mesa ne ji amansan obi ehia bi Jahara Maa Capsules so enie na bema wo ye mra naturally e wo pem wo ye adwuma kakra bia no wo ye mra hwe za mesa no cap na doctor de butu aduro ne so no wo hwe me esa na de anom G capsules no koduro ni padua ni mu a eye ni padua ni mu adwuma na yi yade gwa nyina efi ho de ema eni ti za mesa ne ji amansan obi ehia bi Jahara Maa Capsules so enie na bema wo ye mra naturally e wo pem wo ye adwuma kakra bia no wo ye mra hwe za mesa no cap na doctor de butu aduro ne so no wo hwe me esa na de anom G capsules no koduro ni padua ni mu a eye ni padua ni mu adwuma na yi yade gwa nyina efi ho de ema eni ti za mesa ne ji amansan obi ehia bi Jahara Maa Capsules so enie na bema wo ye mra naturally e wo pem wo ye adwuma kakra bia no wo ye mra hwe za mesa no cap na doctor de butu aduro ne so no wo hwe me esa na de anom G capsules no koduro ni padua ni mu a eye ni padua ni mu adwuma na yi yade gwa nyina efi ho de ema eni ti za mesa ne ji amansan obi ehia bi Jahara Maa Capsules so enie na bema wo ye mra naturally e wo pem wo ye adwuma kakra bia no wo ye mra hwe za mesa no cap na doctor de butu aduro ne so no wo hwe me esa na de anom G capsules no koduro ni padua ni mu a eye ni padua ni mu adwuma na yi yade gwa nyina efi ho de ema eni ti za mesa ne ji amansan obi ehia bi Jahara Maa Capsules so enie na bema wo ye mra naturally e wo pem wo ye adwuma kakra bia no wo ye mra hwe za mesa no cap na doctor de butu aduro ne so no wo hwe me esa na de anom G capsules no koduro ni padua ni mu a eye ni padua ni mu adwuma na yi yade gwa nyina efi ho de ema eni ti za mesa ne ji amansan obi ehia bi Jahara Maa Capsules so enie na bema wo ye mra naturally e wo pem wo ye adwuma kakra bia no wo ye mra hwe za mesa no cap na doctor de butu aduro ne so no wo hwe me esa na de anom G capsules no koduro ni padua ni mu a eye ni padua ni mu adwuma na yi yade gwa nyina efi ho de ema eni ti za mesa ne ji amansan obi ehia bi Jahara Maa Capsules so enie na bema wo ye mra naturally e wo pem wo ye adwuma kakra bia no wo ye mra hwe za mesa no cap na doctor de butu aduro ne so no wo hwe me esa na de anom G capsules no koduro ni padua ni mu a eye ni padua ni mu adwuma na yi yade gwa nyina efi ho de ema eni ti za mesa ne ji amansan obi ehia bi Jahara Maa Capsules so enie na bema wo ye mra naturally e wo pem wo ye adwuma kakra bia no wo ye mra hwe za mesa no cap na doctor de butu aduro ne so no wo hwe me esa na de anom G capsules no koduro ni padua ni mu a eye ni padua ni mu adwuma na yi yade gwa nyina efi ho de ema eni ti za mesa ne ji amansan obi ehia bi Jahara Maa Capsules so enie na bema wo ye mra naturally e wo pem wo ye adwuma kakra bia no wo ye mra hwe za mesa no cap na doctor de butu aduro ne so no wo hwe me esa na de anom G capsules no koduro ni padua ni mu a eye ni padua ni mu adwuma na yi yade gwa nyina efi ho de ema eni ti za mesa ne ji amansan obi ehia bi Jahara Maa Capsules so enie na bema wo ye mra naturally e wo pem wo ye adwuma kakra bia no wo ye mra
obehwe za amesa no cap na doctor de butu aduro ni so no wo hwe me sana de anum ji capsules no koduro ni padua ni mu a ye ni padua ni mu adwuma na yi yade bo nyina efi ho e de ema eni ti za amesa ne ji amansan obi ehwe bi ya haro man capsules so enie na bema wa ye mra naturally e wo pem wo ye adwuma kakra bia no wa ye mra Sheza mesano cap na doctor de butu aduro ni so no wo hwe me sana de anum ji capsules no koduro ni padua ni mu a ye ni padua ni mu adwuma na yi yade bo nyina efi ho e de ema eni ti za mesano ne ji amansan obi ehwe bi ya haro man capsules so enie na bema wa ye mra naturally e wo pem wo ye adwuma kakra bia no wa ye mra Sheza mesano cap na doctor de butu aduro ni so no wo hwe me sana de anum ji capsules no koduro ni padua ni mu a ye ni padua ni mu adwuma na yi yade bo nyina efi ho e de ema eni ti za mesano ne ji amansan obi ehwe bi ya haro man capsules so enie na bema wa ye mra naturally e wo pem wo ye adwuma kakra bia no wa ye mra Sheza mesano cap na doctor de butu aduro ni so no wo hwe me sana de anum ji capsules no koduro ni padua ni mu a ye ni padua ni mu adwuma na yi yade bo nyina efi ho e de ema eni ti za mesano ne ji amansan obi ehwe bi ya haro man capsules so enie na bema wa ye mra naturally e wo pem wo ye adwuma kakra bia no wa ye mra Sheza mesano cap na doctor de butu aduro ni so no wo hwe me sana de anum ji capsules no koduro ni padua ni mu a ye ni padua ni mu adwuma na yi yade bo nyina efi ho e de ema eni ti za mesano ne ji amansan obi ehwe bi ya haro man capsules so enie na bema wa ye mra naturally e wo pem wo ye adwuma kakra bia no wa ye mra Sheza mesano cap na doctor de butu aduro ni so no wo hwe me sana de anum ji capsules no koduro ni padua ni mu a ye ni padua ni mu adwuma na yi yade bo nyina efi ho e de ema eni ti za mesano ne ji amansan obi ehwe bi ya haro man capsules so enie na bema wa ye mra naturally e wo pem wo ye adwuma kakra bia no wa ye mra Sheza mesano cap na doctor de butu aduro ni so no wo hwe me sana de anum ji capsules no koduro ni padua ni mu a ye ni padua ni mu adwuma na yi yade bo nyina efi ho e de ema eni ti za mesano ne ji amansan obi ehwe bi ya haro man capsules so enie na bema wa ye mra naturally e wo pem wo ye adwuma kakra bia no wa ye mra Sheza mesano cap na doctor de butu aduro ni so no wo hwe me sana de anum ji capsules no koduro ni padua ni mu a ye ni padua ni mu adwuma na yi yade bo nyina efi ho e de ema eni ti za mesano ne ji amansan obi ehwe bi ya haro man capsules so enie na bema wa ye mra naturally e wo pem wo ye adwuma kakra bia no wa ye mra Sheza mesano cap na doctor de butu aduro ni so no wo hwe me sana de anum ji capsules no koduro ni padua ni mu a ye ni padua ni mu adwuma na yi yade bo nyina efi ho e de ema eni ti za mesano ne ji amansan obi ehwe bi ya haro man capsules so enie na bema wa ye mra naturally e wo pem wo ye adwuma kakra bia no wa ye mra Sheza mesano cap na doctor de butu aduro ni so no wo hwe me sana de anum ji capsules no koduro ni padua ni mu a ye ni padua ni mu adwuma na yi yade bo nyina efi ho e de ema eni ti za mesano ne ji amansan obi ehwe bi ya haro man capsules so enie na bema wa ye mra naturally e wo pem wo ye adwuma kakra bia no wa ye mra Sheza mesano cap na doctor de butu aduro ni so no wo hwe me sana de anum ji capsules no koduro ni padua ni mu a ye ni padua ni mu adwuma na yi yade bo nyina efi ho e de ema eni ti za mesano ne ji amansan obi ehwe bi ya haro man capsules so enie na bema wa ye mra naturally kuso awutie no enti mafia ma ama na unseni papeni oseno ma wasene pa mi gidi pa ma mi chantro oseno enti ye be ye die ne no sem emo hu de ma emo mi hu na wonim Bismarck o maame no papa wonim o mo na busua fo no mo Akoma FM ena me wan man ko na busua fia na sisi Ushian de toso mi no no a e di boso mi asa wodi nyin se ne ba ma ne di boso mi be
2 months or 3 months. When in the 3 months and say you say neighbor. There be on say ye ma kwan na me buy na me buy ne honum 2 times. Me di kan by not 24 for and now 29 for no so me san ba nti e bi esku na ese me kono. And na ma me si wo hu me ye. No bi sam say me mense sa ba na me se there be. To bi sam say na me buy hwan ho na ma kona me chance e ye Bismarck wo. Nti sa boy na me ne no eni. All right. Nti ye be ye DNA. Said ye tie bia no ye betwe na bo so me ye DNA. Akoma FM. Dia. What the car? What you say? Me pacho, what you say? Emotri nko. Ye DNA no wie na sakura ne nye Bismarck dia. There be mechira o. Enya ne dia what the car? Obetua ne DNA sika ma no. Sister maybe so asem o many am. Ane ma me tua ma. Okay. Aba say sorry. Na afa yemfa Major, Yefa story in the atosom, yes, and Thomas, and Emma said so. Emma me say, a yippee work natural. 1 minute, 3p Gallic Minister Abba, 3p 3p Eric Ahinkra, Francis Wedge, Abrajan, Hegabema was it 3p, Samson as a Chibia was it 3p, Akoma FM, DJ Clinton 3p, Maro 3p, sister, Nikita, was it Pizarro was it 3p, Wobia say 3p, Timamasa, and Ka Ebi, sister Sawa Germany was it 3p or 3p. Na ono mu a esiesie ni padua no eye wo kama o pressure kwosoro beba form wo funa ikase e be free wo wo funu be ye flat ama ho atọ enu nti 3p ya duru anu enam Daniel ba Mr. ba kwalena ka ba pedag ene Angela Frepi work na chawo 0248 928824 0248 928824 grow fine eye moja dro papa grow fine won ma didi grow fine won stand na won na ye titi grow fine menstrual disorders oba wonso nya grow fine wa wontumi na nonom grow fine wa wakoma bo periperi wo dia eye grow fine mojadro Mr. ba kwalena ka ba astam room smart ba bo ase Fred mense ba apidan pure leaf chemical na ba show biamo ubenya grow fine mojadro ni be frɛ 0244 596532 0244 596532 ye chama memo akwaba so Mako echa awiai wamane Mako awiai de boko eye me fada ewui owujaye kumasi fie na me fada ewujaye ni me papa de odi ni papa de me nuam obi a de ama no me soso de ekoye ye ne se me maame di kan ewuja me papa ti me koba me papa amane na papa ka kire me se wate me nko eye ni tamu duru so a obeba ti me de eye me maame aye ni nyina no manhu me fada e wo ho ti me de manka bi anhyem na me wie me fada me maame aye ni nyina wie ye ti me wie na ade na papa ma aye mekọ me fada ho ti me do me fada fie no efi okra na nipa ni ho ti de bi ya ne se me so abako epie free dem na o se ye cha o fada soso awu ame aye ye awi e na me se bisi de ma akula mo me kuma se ne chese meti asem no meti ho no mu ti se dua na me se na de na me maame awu na me kan ba me fada ho soso a me fada soso awu eti me ba fie na mbeba o me na na amane e na me na na se mage mate me pesika me yakochia o papa abusuafo ti date na me na na ehye no anche me maame susu wuja ye nkola me maame wu ye na ne mane ye fo me na me ye panyini enkitwa wom tinkitwa nso wom so me maame wu ye se me na me hwe me nuam nkitwa fi se me ne panyini fe beba o me na na amane ewie ye date na ye de hye na me nua kitwa ba akotim nkola na free na bitubu o akura ni free mo no kan se ye nyabutre na kika chefo anu aden na me maame baketwa ba ko na akula ni film ti se ye be kom papa abusua wa akula no e film no na tekodae ti de tekodae a me wie me nua na ye ni nyina me ye sie me nua so e kire kata kakra na me ka kire me nana se nana ye be ye ne dai na me nana se ye be ko eti me ankasa me so san ba me fada fie ho nti be na me fada maame te ho na wo nwui ene wo se ye cha wo fada wu ye no ya che wo papa japade but ye ma wo bi wo de ye wo o papa nua a wo di na ade ye friend say ye friend eja ya odankwa ena papa so ne friend say Akoma FM eti me ba na mbeka kire me nana se nana me kwa so asem sei na me nana me papa maame aka kire me o ene wo se mage unim so maame wu ye mu nyina mo kam de ebedie kula ma akọ na edin ena me nana eka asa na wo de mesa pesika na yakọ papa krum date na ehye na me nua wo san atoso biem wonne na di mechi won kula de maame wu ye na waboso kakra na akọla won so free mu ya se maame ma yakọ ka nipa mienu na me ye na me se
e de ba esen asem ni me kula ma anwu bi ne ye nyame etimi de mi yi mani se de be yo me maame ewu papa ewu me nua mu wu ka ho Satam su mi so akula 15 eti amama ntimi amma me papa fie ho bi nam de mi yi mani mi se eja ma nya maame bia me na nyina machi de eja ewa papa nua ho de ba asem na wo ka eti mi nyini ko manim kakra bia na eja nkomodidiem na me bisa me papa nua se da mate se wo che papa eja pade me de wo ho me ba fie se wa ba e na ti dan nim ti da se ye be ye ne dai e ho ana me papa nua no e ka che me date se me mane nye 3 weeks 3 weeks no obehia me fie ho no na wani me adi nkomo eti wa share me 3 weeks no ade e ba beche wa share me Sunday ti Sunday ade e beche Monday Sunday no na me flem papa ebusa ne se da me pa che betimi ahia wase an wo be pledge apade no yes o papa wiye no wo ba yie o papa wiye na adaka bai e na abeto sie o papa flower bai e na abeto to o papa na yey e na me se da me pa so fa flowers no fa to wo bi wo flowers na di sie wo no enu bi wa manto adaka so ansie mi papa me pa cho fa flower na ye ka wa asam ne to ma na me ba pre ejapade na me se da wonim de eto me maame ewu me so me ne me maame kurom me papa kurom emen me flabofo me papa so firim patu Akoma efe obi a me kan kire me se bi a cha asem se na aba so papa ewu e ne wan hu maye na se e na sa atam so me nte na hogo no so na abeka se bi a mama sa atam kura 15 years am maame ne papa ewu aja me e de na me die ye die 15 years e din e na wo maame wu ye me papa wu ye me nua mu mienu so asan wu aka ho ame akoka nuafo maka mi nua mu mienu asem na hu na ase meye dai me ka papa yi mama maka se ma meto adaka asem na hu ensie mi papa na ma anto flower bi anto me papa na so de wani mi ne ajapade bi anti mi nua ma ohun wo mu wa yie na se no che ajapade na ye dai am wo mama ajapade no asa enam se da papa si fie ni bi ma abusua wo mukuru ubedi ade enso so wayi damponum e wo fie ho eti so wa chekula ama na sa ono ayi san e damponum ono ane dia e damponum wo fie ho eti so wayi ye na fa efie no to ho mame wo de flowers ni to efie na ye ka ho asem no na wo de ato am ya hwefo nso ahunu efie no aye ka ho asem no yankwa enti se bia menya bikula da so ososo ba ne me ho okay flowers no na aden one fa flowers na Akoma efe ya dia to nye we na na omoka wose ma me tobi anto me papa na so nye we na omoka no ai wose ma me tobi anto papa na so enti se one fa flowers we bi anto papa na so a ye ma ojapade ma me to adaka ensie mi papa and am say that at ma kula 15 years wo dia afa ne mani afie enti e bia de ka kire me cha me di bibi be ma wa bia me to adaka 30 million okay e bia me to flower 20 million and e bia me de to papa na so enti e bia mu nua mo ye 11 etie bia mache obi aka de aka me ka kire me da bosia kula na mepa da wo de mepa na me de atua ka me papa me ka bibia papa isi da ono de me papa ma no wonim me Akoma efe ono de wo ka me papa ma no wonim me na wonim ayi opani ya odankwa na wonim no da bi ena mbusa ne se da na mete me papa kuro na mete empatum ehwa na mete na papa ye store e wa ase o me ne yere ma asewa ya me mfa ne cleanse won so wu na me ne te ne da enti wa anhume wase me de me de ne me hu wono na se mo bebusa na ebra na o maame e ware o papa no na opani ya dankwa no wonim o maame wase wonim me maame wonde wonim me maame nti afa ya me papa wu akire no afa na mbe preja pade enam se da nti wonim se papa wo me waso wadi mi tuni nua ba bi e fre ne ye cha wase da bi onde wonim me o papa e ware wo maame wo ware no na ye mpratwe ye mpratwe ene wone ne wo ye to wone ne wo ye ne wo ma anware mpratwe no obi anim wo maame me maame no obi nim no won ne twempran ya no mo se o be ma ne se bi mfiri edam anadwo na me mesha ne dem so de obi ahunu sa na maame ene papa mpratwe ne koye o ma nche ne sa One papa won fie se o papa ko fie ntwi o maame ne won fie sen one ne tra fie sen eno de nti o mu ja ye no na wo wo sen o mu ja ye na misha wani free adie no na wo maame no papa nti obi da bi na akosra wo papa de na akosra papa kula ba bi a no to ko wo safhi nyina no
na me kɔ hɔ na wo sensuo ma ne no na me kɔ sensuo ma me papa nom na wo sensuo ma ne no me kɔ sensuo ma me papa no me ne me papa yele mo kora na net tie na wo sensuo ma ne no na me kɔ sensuo ma me papa nom me gidi ma me gidi ma na wo me gidi pa ma me gidi se na papa to koko wo sahwi nyina na me kɔ me papa hɔ me papa to koko wo sahwi nyina me kɔ me papa hɔ na wo papa nuanom like wo nuanom wo papa ma o na ni wo kɔsra wo nom me kɔsra wo nom me papa me maami wu ye no me papa esu firi mu no me nuam obi atete ne baabi asem papa no wo ha e wo ha nti asem me maami obi atete ne baabi okay obi atene ba but me nuam de omunim me so me nim me nuam omunim me pa chwa aya Akoma 87 ye nua ba ya nti wo se wo maami wu ye wo papa wu ye unua no so me nu nyina wu kan enye natural death natural death ekwa be na aba me fa so wu ye me maami mpa chwa yare oyare che oyare ukọbọ wo papa ebusuafo mama ne me papa me maami wu ye me papa ya me maami yale no na me papa to koko wo sehwi mitimi ko okra ma papa ma miska na me de aba be hwe me maami waka bomode na fa ejapade na fie no eto so ema me nana kula obedi machi ya me nana ebedi machi me nana kula wu be 6 months muni wa bla me tu me nana me maami ne papa wu asade me agya no me maami so me nana so wu be 6 months muni echefo wo bet bra Facebook live Akoma 87.9 FM be hwe ye nua ba ya ne di nkomo no wo papa ya mutu wo maami wi na papa to aso na wo nua ketwa no odi fie sen Akoma FM 3 years na de otoso so wo be 10 years no no so na wo nana me nana so on so ai se se ye ne wo so me nana so agu e be 6 months ko 7 months wo ka fa o maami mfoni ne to so mame wo wi a ni nua na ketwa na owu ye no na wo de wo mo de no so atoto so amame enti se sei wo fa yadan ko se wo crime na sainti a wo ma wajapade ni wo se wo no de me papa wu ye no wo ehu mayie na se ma meto adaka ensie mi papa ma meto flower anto me papa na so enti wono no de wan hu mi sa kwan no so de enya ne nua no eba ne me to ntimi nyimi e ma ne nyi but wo nua no wan na fra wo ka che say ejapade no ma che but wo de da ho no ma ko mpacho mi kofi o ma me papa maame me papa maame a wanya ni ba bi ko ka kire me say e cha ya cha japade no na wo de wo ho na akwadu papa side de odi wo papa de side etimi a me nana ka kire me ansa na wo me papa maame no ka kire me efie no e wo hene fa me pacho wo tano so elia ifla ba bi sa anwea nkwanta wo papa wi wanya samanse me pacho da bi wanya will me pacho da afanto me da se enti e be hwehwem na mom mamade ana mom fa pictures no emusu na me bra me ne Dr. Steven Asiedu ebedi nkomo yi mom fa pictures no emusu mom fa videos no emusu edan no ene o maame ni nuanom no mom fa emusu ye wi a ye beba ho doctor aba yankwai beda sifa na me chia wa hwefo ne watifo nyina ti obi a wo hwe ya na wotie ba bia no ye ma me chia mu nyina ma mu nyina good afternoon and Facebook ne YouTube viewers nyina no so no ye chia mu nyina na Dr. Steven Asiedu from Lifestyle Reform Health Clinic and then so ye betwa ye nkomodie no so nse hia se dia na ye apomden kwan so ana ye de nam na problem e yare bia wo no na wo se ye timi hwe na ye di hu komo na otu na mo ba na ho ato se ne be ye obetimi di hujuma because o apomden na wo bibia aha enti no before that me can find my number and to that in case say ebia na oteka mu na oba besi enti no me pacho hwe nso ensore se ebia utwa ho aba anya so beba no mawie na bibi afa okon ho enti me so the canfa number no eto na me wi a wa frɛ na yedi nkomo kama ti Dr. Steven Asiedu from Lifestyle Reform Health Clinic I Abreport Pentecost School Junction number ni 0502 41 29 75 0502 41 29 75 afi WhatsApp number ni so ni 0208 47 86 0208 47 86 and so your WhatsApp line send message via me respond on yedi nkomo kama na and then so ye try nkomo no so na me sheda na me
ma no ne ma me no ma di nkomo pa afa menses ho because ma ya hu say eno na ye common problem na most of the time of frame ya ya say problem na omotade ba ene ho questions ni patient e ba no bebre na kanka enuano ma no ya say problem ntia na e be di sa nkomo no na ka hu say enye sa ade no kwa na etu ho na mo ti problem bia wo bia say yare problem bia de o de ba lifestyle betimi aboa o hepatitis A B C D E liver problem be na wo oba ye betimi aboa akoma na problem oba ye betimi aboa say wo pressure diabetes ye betimi manage am ulcer na wo so koko I friend of pals na wo so ye say wo chika say problem bia ba ho oba ye betimi abo kama kidney na problem failure na stage ben home oba ye betimi do ato adrosu kama ama sa kidney failure na impo dialysis no bibia timi afri ama na kidney no asan anya hoden nti yare ben ena ya tum bi say yare be ma wa mema sem e wo for no nyina oba ye betimi abo oba watin ka wo form oba ye betimi ayeden abo awo na ya problem tem bia ye ka ye say diagnosis before treatment oba ye be hwehwemu scan e wo say ye lab test e wo say ye investigation bia no ye be ye nyam say problem say negina we say na dru na yatimi do wato adro so kama na o yesu tie nkwa na hyehyɛ ya me na obekɔ no obedi so nkwa de a very soon be say na bibia koyi ama na wanya ofa ho de krakrakra infection be na how yase gonorrhea syphilis candidiasis chlamydia de infection kwa de a oba so after test ne confirm a na yatimi aboa kama ti wutie me say yawe biara bra lifestyle reform health clinic Abrepo Pentecost School Junction na yentimi emboa na before say na to ankomo no so no safa number no bi 0502 41 29 75 0502 41 29 75 afa yanto enkomo no so enyano mane mame no mbetimi yepa wo ya be man party na bia wo say eden awo kunu wo adamfo ba bi anase wo oyire bi enti no enkomo no fa ye nyina ho na ye kasafa menses na medika bone tofa niema ekọ dipaduo no ansa na bosomo so a wo humoja wo friend say menses wo nyano mane ye mame no mo enti no me pesa mo tin yama ekoso mu nipaduanum ti sa mechanism se ne broni be kan say mechanism of action a ekoso ansa na moja no aba started from adwum enti be oba bia be mu sa first ayinu started from adwum your portion of the brain bia refer say hypothalamus sa hypothalamus bi chim ade bia abrofo mu be kan say hormones chim dia me kan say nsuo na sa hormones no your friend gonadotropin releasing hormone say a produce sa nsuo na ko kenya another part of the brain your friend say anterior pituitary gland sa gland so produce nsuo mienu hormones mi your friend luteinizing hormone LH and follicle stimulating hormone FSH na sa de man ko so asansuo mienu no eno so be kenya majoa na tukusu your friend ovaries sa ovaries no so kenya na atukusu no your friend say egg and na say ovum no na produce egg no yesa na sa ovaries na sa produce nsuo mienu biom your friend no estrogen and progesterone na sa estrogen ni progesterone we no edit intima ye pa menses and awomu and impo fa ofura especially progesterone and also play key role now sa nsuo mienu we ekọ bo awode ne nkaye se kosuana tio se ebetimi ba se nyinsem besi na nyinsem besi a wo na obeje sa nyinsem no aya na hoye ewa awode nim nti boboa ho ti akwakwa se wo hwe awobo nim wo fie no o boboa ho ti sa nsuo nim ko bo awode ne nkaye na ma awode nim o edu ye fra bi endometrial line na ye thick ayedu se prepare no for sa nyinsem no nti akoba se nyinsem bi antimi ansia na afi o se sa ahomboa na awode ne ye no etimi free because the entia na botentia eye no anyambam entia afi ye hia obimko entia no na awode no contract na break it down sa uterine line no na afra kosuana etiye na ntinyanya ayibia ne na afra moja na ba as menses and say wanya wabunsa ti say na kwaso nipadanum ti sa mechanism aka ni nyina say e fan ba bia touch ma etumi kofa sa menstrual problem no edeba I friends menstrual disorders na ne fare ban de doso e bia nyame adma next week mebo so na me dika bo problem ahodo a enu ma bebreni ma menom e face wo menses de dika dysmenorrhea bo so obebu ni sasa na yase be ne sa obi ho obenu painkillers be de ho ansa na timi manage kakra ama no atimi go through the menses no dysmenorrhea ya de ha dwen yepa oba lifestyle reform health clinic ye betimi abo e oba wadi dani kan ho a gise ebi okra gise de no hospital very serious
most cases sana yet the next idea problem their friends say oligomenorrhea you call oligomenorrhea na say menses no flow ye e bank kete be 2 days 3 days na twa nti so menses te saa eno na can say oligomenorrhea no and be ya oba lifestyle you betimi ebetimi abo the next problem friend say amenorrhea you can amenorrhea it means say what menses no the moment I be 3 months our menses end by no it means say what problem your friend say amenorrhea this is how amenorrhea no oba ni yetimi eden I investigation yetimi ade what to address na menses na start say eden eba it is how amenorrhea no obi wa 3 months 6 months 1 year or more na the menses end by or sa problem na your friend amenorrhea oba ye betimi abo your friend the next problem your friend say menorrhagia some menorrhagia na say or bleeding more in simple time because a heavy bleeding but say moja be free no be brave to run the menses ma wa emre o free the menses in fear but say ni moja come from no I very weak because o bleeding be brave so what's our problem no so oba ye betimi eden abo the friend another thing and adia ba so problem ba kwa the friend say metrorrhagia some metrorrhagia na no your friend say bleeding in between periods ni period number time I was said the next one banning so ye ni period ni try abidin be 1 week obe say no say moja kakra be 1 day 2 days be na twa and sana the next one ankasa eden aso what's our problem now any friend say metrorrhagia and to what's our metrorrhagia so oba ye betimi abo obi so ha bleeding more than 7 days medicine so the limit ya 7 days any can say bro 7 days o sa ade no so a problem oba ye betimi eden abo obi also ni moja na yi to a clot be break kwa and so what's our problem now and so oba ye betimi abo and if be premenstrual syndrome obi say before say the men's beba no na say sufini moja fini ebedi kamba 1 day 2 days 3 days be and sana message na nkasaba and your friend say premenstrual syndrome and so oba ye betimi eden ye betimi abo the lifestyle reform health clinic there say o your ba na oba utie mi na was a problem we bia oba lifestyle ye be twa scan ye be hormonal test san sua wodo na mbobo ni di na aye wasunu dududu no oba ye test ni hu say e bia confirm and I say be a page too much I friend say in general terms no hormonal imbalance na ye do better organic address e be balance na menses na kama na ka hu say so menses no problem na say I want seminar na ya problem no because menses any I want nam ko sure na beto no eno na nam so ma bunsa it's a problem wa na che say I want so ya problem and it's a why problem na ka hu say when ye man na me o din komontia me man so de ho at the right time na me man so be din komo for the meantime say why problem and you can in number your investigation or Bema side yan shall issue yan investigation so Obana side problem be all on yet me den aboamo the lifestyle say or Abripo Pentecost School Junction Kumase na me patcho tie me wa kra tema ho na don roje ba bia wo outside Kumase no yenyu free me ye say distance is not a barrier yet me free virtual consultation am enjoy na se ko nya se wo se oba ye bedin komo nhihye na waba se wutimi mba nso a yetimi din komo ko du akire yetimi asende aduru abro enti lifestyle dey say gise wamba oba nko ade a ho be dey ebeto ti safa number ni biem na wa frame ni yedin komo kama yo Abripo Pentecost School Junction memene that there mesramu ya nya dwuma ye de ya home Sunday ekopim Friday anopa 8 to anumere 4 ene ye de eye adwuma number ni 0502 41 29 75 0502 41 29 75 0208 47 86 0208 47 86 and I'm sure your WhatsApp line and to Dr. Stephen said we lifestyle reform health clinic Kumase Abripo Pentecost School Junction nyamisho bibia edaseme yebesa yeshia ampa enuti Bamodi ana furniture aya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no no na wutie ne ba bia wo bia no na won so wo de wo problem no abanyame ya adom adwada story na da board no Akoma FM do nyame ya adom a Monday story na wo no ano ehye eyo oja Monday story no ejetuato de yari abroma Monday story no yari abre foken Monday they ba ni ekro wo ma tinom ka say ma say yari abre foken nyame madwo Facebook phone YouTube phone ya ya chiamo ya chia Facebook phone ya chiamo Facebook phone mo ha omo ho pa ka ye Facebook phone mon twa mo nsem platform so sa just right Akoma mu Akoma mu nsem the whole Ghana Akoma mu nsem the whole world Akoma mu nsem to the world what
Okay, I to the Riase. What? As you do, Moagro. Facebook for Onyamisha. Minyaba Abenejen Francis Weja. Samis Tonipa DJ Clinton no more. Aretabonzi Hegabema. There is a boat. Agnes Ouswansa. Dana from Pong. Omunina was so. Yes, Bonidi. But Mamma was soon. Mamma so Mrs. Esther Pia no more. Adronum Buswa Chase. Omo a Jumano Yamisha Omo. Omo Yamisha Yaniso, dear Moyama Yaniso. Ntinyame Pastor Julius and Nadia awesome yeah fine yeni aba mafia ne Bismarck na yeni yenko Cecilia ne na wo de yaba no pictures na ne videos no na wo de go so ma ya safe na wo ba so a ye case ba ko a ye ka wo asem akoda no nyamwa akoda no ne tibia no areho and da Facebook live no 7.9 FM one year akola no gas say ma obi a wa ba time da bia hu wo ya no rebe na sabe because ye wo sabrate no odet TV ne so Joseph me ye nyame a ma wonye nyame so nyame kra ma ne bi Joseph Owusu on say obi o e ba tan dia hu sa dia rebe ho die ntia ne wo say on say obi a wa wo 3 months and ne ba akola nge 3 months and kan ni wa mo when da cha kra ya da ko afi ba enti minim ne Joseph Owusu pese o kire na sabi ya kase be di na chi ama ma ye be yafo so kire se ye be ma bofre ewu kwa na de bia meka mama enye de sabi o wache nwa wo nko a na betima ya o maame nemu yetimi fama me abonten me se wonam na obi nya kasa abrante me pe oba no asa me so pe o maame kire se Yesu kra se o mo mu tie ma se mo ne maame ne papa no ntimi ne maame ne papa bi o ba bia ntinye de wa wo nko anti ye ma akla yi hu nka se ne papa ne Joseph Owusu nti on hana se maame no so ya akra bone dabi atiefo ne arefo nyinara modern say beboa ka krem bi odi bebia we the only problem ye famwa na akla no Akoma FM ebia me say o mampani bi na da akla na so sa no ba de bia na ye hu obi ni mo brempo ahya se enti na ye fa number nto dwa bi mo 0599 814 926 edi ebeba no eye mere akosu ade and maybe me share video bi ewo YouTube na nurses be call one of these countries either Sudan maybe Akomusi na wo hwe akora bi se de ne fin na otisewe ya osano esi Akoma o kan kasa no kuri ye ena ne kon na ne nsa no aka nompe tia ya kakraka nurses no etumi ema akora na droma na aduane ma akora na droma na aduane me kora na me so eneye yesu du ba bia oba akora na beto ho no mo de first na onya medical attention ma me birthday for na yam kwase ba ya Daniela Ajimai o nurse o connaissance train was Sampa Daniela Ajimai ni sister ne ma le Tom Popet or Bantama ono da so no ya man awoda pa ne na ye ne birthday the server the man the birthday ye nhira ne adom fama no nua dia wo nka na onyini me nurse papa na afei onya awopanso ko fa sem ya mre ntinya me nhira Daniela na ontina ne mu nche na birthday enye nhira kese pa amen enra yenua ba Abenajen yenua ba bako ewo happy home ebusuakuo ne so wono so edi ne birthday enra nti ebema no
happy belated birthday. Akoma FM. Yenu abanona. Priscilla Enjomo. Priscilla. Yeah, man, happy birthday, belated. Yamisha na oma awoda yenshira na de sine no so abrabom bia no Ewade mfa saa afia ode aka ne fie ho nrai emfa yenshira mfa ma na kuma so ade mrem. Amen. Ti yenu aba Priscilla. Ma Priscilla Yehwe. Hey. Yenu be your better say ototo papa so. Oh no, oye na. Me kune konfo ba no so ala. But tire mo afa. Akoma FM. Ya bi se ni tina na bia na kune comfort asini so. Aba ya kwa Ma meta no za ka 5 minutes. Dabi. Okay. 3. I got 3. No problem. 30 kasa mani du ka te mo mani bewu. Mani kasa mani no. Ma de o me say me no me wo ade abi o me ho say ma nyoma bi o wa life ankasa no. Unya ye mfom so a ewiase ankasa enye fair dada. And as a so you don't expect the world to treat you fairly. Now, a problem I hear your partner say, yeah, from so now, yeah, perceive a punishment, and I say, Pena, as I say, from so you come, and how. Now, and one you may intimidate from so to Mamma, I don't hear me, okay, on. I follow you, but in a so page, so bad. No, make catch as a bra. I be one about way or better, or them try at all. Yes. But the fact that we not done one dear, oh, you know, so you deal with my idea different. No one say, Nelson, me no die dear. Me Jimmy Passager, me bounce, me no one done dear. Magic. Akrana ba wiase, me show Nelson akrana ba. My DNA, if it's a menu, me DNA no. I'm Padina confirm say I am a bar. Okay. I didn't see you because I met was already. Yeah, DNA say I am a bar. You didn't say me didn't idea, man, I carry a boy, be a magic man dear. But once you say, you didn't. But responsibility in the Yamia, Obabona, and that is the mistake I remember. I don't say by Bama, Bama, somebody a person called Bama. Who to me a Bama? Only again, who to me a permission from your mother and father? About Akoma Bayano. Who call on was a man, my ship about the city was also the twilight. My new one, my uncle, yeah, who could be some of us, how could you? You swing and Sakakawate. Nanyansa, no, Bano, who could move Pambia, Unimu, Papa, as somebody of Florida, a failure, the common members of Former Mama. So, our mamma may be in another year, been the fishes and you didn't know the beer, the basis of now until some may be another person, I know one. The again, can I know? Never be doing I think that's how they say Ghana for guys and you one the best thing that no way you do be at the barrel to the channel and the friend in some of and I'll put one mama Tadaka, one mama, one my bomb, one and some oh, no, Tadaka. I don't say Japanese manana, and I will know Japanese. You were here in now over to the wall. So, for someone from Mana over, won't see more what you're down. Won't see more or Bob Black. I almost said I'm on Pebble or be able to film with you one by I read what I just said in Samasa. Ma, or Famra. Okay. 1 million in the Tesla. Now, about to forgive you. And Clinic Limited work Marciala Babu Station on East Coast Schoolhouse edition. Mupaku capsules Bema Numbe, Nema Bema, you know, so pay take for to abandon be. Then say Wakosia Kubena one chesa manteba find something. Van capsules VNE postrate Yadiano, and Argent so try me Yadia would Yano VNE. Now Medfagen capsules the Numbe, a Bama Moja for Sunny and Pedro, acute sciatic pain, or trust we would be a Medfagen. Who is Udana Dra Untumi na arthritis, one way Jumade, a good for money member. Montungu Medfagen capsules so na form. Ferrock Clinic Limited was 0248 88 5040 0248 88 5040. Currency Venture is the Hara Mr. Nene J capsules no aba. Eya dupa and nemu sanya de gonorrhea syphilis oba. Ode kwa gukuro agunsa bema. Obema wa gukuro agunsa
nsa wo de no Zahara mixture no J capsules o de mixture no benum capsules no na ya de ni nyina tutu Zahara man capsules be ma naturally why mre ya wo kosini no asese no wagye mu obema ni mu aye mre na do brada wo de Zahara man capsules no bi na wo bedi wadanse ya kire Maa Akos e de ba mixture malaria fever typhoid jaundice wonam ya wo de hindi e ba mixture o kan shi drugland pharmacy chemical shop anyana Fre 0246 348334 0246 348334 Ayiko seasoning powder Ella Spice and Trading Ventures the Ayiko seasoning powder Akoma FM beef no janam na ponchinam no first time jollof no fa Ayiko jollof seasoning powder gum now stew no fa Ayiko seasoning powder ne bigum Adrian supermarket mu ubenya bi frɛ 0244160750 0244160750 and Nana Gosia hypocrisy kapa mama ya chietiefo nyina na bema no o de ma me starting free appeal na answer me wia bema na ama me bofu de ma me appeal ne de enra me sunye in fact enra me reho ye de essence de Nyankopon di pamacho kakra bi obi abenya bi akra ni Akoma akra ni e ko ba ne kwa de anka de mfa ne ho on de se waso na adwebo na emu makra no se Nyankopon beje ne kra esi wonti Nyankopon ka yakoma na yen support akra no ma be ma no ho again offense Abigail be ma betna ha atoto a yampe abegina ha no mo mbra wo so wo mma na me kwa nam ka se ye friend kwa nam ka se wo mfa na girl no so nko ya ade bia mambo afu be ma abegina ha last week o ba ye no oko be 4 times o ba ye no ntokwa wama ono ma me pressure mo de maye na se ne be ma na ba o se nka ye nye na ina kamande ye de be na kamande Akoma FM na me ni Okono ama bi ma na fe o ha na be o ma me kra na be tete ye so hu aya na ma ni bi wa 14 years wa ko fa akra 14 years ne na wo o kra o ti ayeye be ma ne ne kwatena aye no mpo no sanka wo senka 14 years kwa nka ya chill na so wa hu mo ba o ne na wo onu ahwakra be mo kofa no etimi ahwakra be sisi na djuma asai be fa oban so be hwe ne pa wachew wa wo ba no wa to pa wo ba no ye me pa wachew se be hwe oban sa no ahwe no aden ne ememe bi fa ma fofofo sa aden wa wo ba na be hwe oban no so no ye nya oden se amene na ka se na mentia se ye de aba ye pese wo ntia se wo ba no e responsibility se wo hwe no eti bra na be hwe no enye se wo se ye pa wa chew anase ye krokro wansa na abehwe oba wo ma na ono omote no omudidi won so be fa aba na so ma ni nko didi bi nye se abefa ne kwatena ayire ne nche no hwe no because be ma ne se wa brese na adwuma nye be fa aba eno so aba abura na ye nye ode me de emema na mo wa mo hwe mo ma na eda mani mo twan mu ni nyina wo ho akronfo ne nkra ma ye nkra bo ni nyina afi mema mo hwe mba yes obeje oba no na kohwe no tell story no so ejapade na eni perform ne te say you know heaven ebayiro heaven ko ebayire pa nya na aye ejapade no nipa no ne papa ewu fa ne dan ma no 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 so na enya omobompu akra 15 years ane ma mi wuja na enuanom etimi ahwe ni nuamu mienu kra ewu na akafo wani kra ato arehosem na aka ma ne dan no kra baako no no kra sanka onim enya ne nana ne bo na mane anko no mponim so we ejapade bi nenti hu ne mobo se adaka na no kra beto mu sei ada na ono akra no na wo so to adaka ya japade asema sa adaka akra onya juma de ada na ne papa wa se wo meto adaka na yi flowers they fine but say adaka de sometimes ya yemfa ye ntu bi wo so wo ma ne bi o eti kai se ka wo nanka eto wa wu ya nanka wo nua no eye o masa anka wo be feel say sometimes ya ne yemputi ye hu himself of others shoes na ye njai say ye feel proud and ye say your friend na papa no friend na ye say wasesa ne number ye beba ho say bia ye o say ye ja o dia ye beba ho ye beba oni age na japade ama no me da say na ye ba center chemfo ba no penin kase ma ye sakansa eni ya de empe na chemfo ba wontumi hwe kumasi atoso agogo ba agogo hospital no tema committee 16 na shibi a chemfo ba fa stroke gogoro no so no anti stroke nya ne ho adwuma ma o friend 0272 500 012 0272 500 012 Daniel Ben Trading Center Daniel ba Mesha ba Dani Chone ba Mesha Dani natural ba capsule Dani ba
power ointment dani prostate all capsules dani eba de entity no ye no so ano ennam de wo pa bia wo benya bio Mr. Ba Fredman say ba samenko apidani adom chemical Astam room ye ne dani farmer hwe ne mo frɛ dani eba and trading center was 0244 364651 0244 364651 kafefe talala kafefe talala me so bema low spam count bema waye mmere so fitefro bema no bema wo bema ho nya kono na aka ketekete wo ba wo de bua ensufi bigu woni atenka obaye nonumo kafefe capsules na enye wo ho adwuma daniel ba kono na ke ba pedanga smart eba wusko bi fra Harriet was 0207 183819 0207 183819 quick credits the winner and Ghana card Fabra na quick credit for ma bosia ko bi adwuma Fabi treasure wadwuma mo quick credit bomodiana friend 0596 920833 0596 920833 TCL Electronics television air conditioners washing machines fridges new freezers and boa wa form entwenya ho enyema wadin kan ya bebre na eye kama eno no mo eton wo wadum for TCL na kwaje ne mapa bi to 0546 258047 0546 258047 Ochwe ba pada amasaja tum sisi yade wo ba be manam san yade o de poa oba wo fiti krom koko pressure wo woni atenka stroke ulcer be ma wo be ma no wo pedie mu oden na ho ya sham na enti no atimi yiyi wo ho wo ya sa be nom ochwe ba pada no ebe kwana na Mr. Ba Fredman Samenko tabi ba shop divine open center ye wo makura busuakuru wa junction ye ne yade ochwe ba ye freyan 0551 228281 0551 ejana showa obeba evangelist ma me e wo se CNN for bo abaso ampa papa amen ready shira pa Focus Media for so omode eba all the media award houses now more award no so omode eba me sure say ma din wo list nim dada na afi we be yepi amen ready be yin api amen ya da ready asema me ye hwe abofra no ye be sere tiefo ye se de wo hunu ohiani mobo no or the family rati okay bible ne kan akola ni se wa be hiani fi se wo hia yaresa akola ni hia akola ni be hiani se wo hia nipa mwa na akoma tiefo ne ahwefo Facebook fans na munim ye ma ne broso ye be sere na animanim ye nya abofra ne nkwa ensi ho na saa papa ne de minim se daache saa abofra se nsuo cap ba kokora no gye noma nyambe tuaneka sakoda we be ye nipa no baba be ye nipa on number bia ko ne sa point se me bani a nyame ni bedi amen oh fry ye monkwasi asem na mokeka no na wo watimi anya 5 million bribe amobi bribe obi se mo bi nkyira wa chi kwai na lewias mo bi yira oh mesia ni na ye wutimi yira wuntumi yira picture na das ye ho no picture na dia to so chese ye hwehwaw baby any tutu form ne ko hye na wa sie wo ho preko enye saade a entietiefo ye be sere mo ma ye mmoa na abofre onya nkwa na minim se Ghana benya no so mfaso okay nkwara sa na tie Ghana benya no so mfaso ma na ye ko second story no gali abrantie na one ne wo ye no ye be sere no Akoma efe o ko pa ade efo ene ma wo ye kwase o se na wo 14 years ena we fa no ento o se nyinse na ye wo a me hu de tia na mema bebre chese atopa no to na ye wonda se wo kwato no onim se bibi beba kire enso onim so a wo hyeda abuda nugu se de beba kire bia wo mfa ho enti ye be sere nua be ma wakasa bebre ba wakasa no chese enni nyina so obese wura bra wo be ma yenko ye die ne no mahunu ade na ye mea magye akola no meyire misra wala David kwa ye nyina ye bodi di David say ya na si ye David ba fie ne papa sabre die ne ho ko ye wo hunu sa akola ne ba wa no yo frija to dia je no ma mi je ne de ne kan ne ma ho David ba ye o hene ebi akola na be bo abehwe wo enyina bonti nya ntoato na enya no akapre be ni ho but wenya akofa ba e just say wo hwe be ma na wo hwe akola na up to date nyame nhira no
no bia na fo bi ba e hira no sanya me hira no na djuma ensa mpagya abusuafo na ya na ya gigi nkrofo agapade etena so no ya no mu charge ne sai unua na awuo konfo duan kaneto unua na awuo do baba bra no mpo wagya no ho na wo si wa meto flower wa meto adaka sabre so djum nkola no mu susa 15 years wo ye de to adaka wo ye de toy jesa wo ji aboso wo de ma o ma na sa wo de ye den me kabra papa to fom na ni fie wa tonsu ya de ko ye ne yere se ne dia na ne dia ne me sister na me say no ma ne mfa wo wu a onfa nko yan fa sha adaka ma ne mfa wu onfa nko na me ka che me nua no mo bia nko okay wo se ne dia onfa papa ni wa ngo papa ni uni ba we fia o ba tu so fi baro yes fa okay na no no so kum wa mu na to e fie na kesi yes ya mpe mo mfa eja hwani ye na wo ma na obi di be ye wo ma obi ma na odi bi ye wo mu no na obi su di be ye wo ma nyame nhyira amen Alaska Star Enterprise original and ya be point 3 agudie ma konfo commentary wo ho nti point 3 pepe cheka netie commentary papa sami e champion ni crew Akoma sports Akoma sports Suarez Pepe the showboy legend commentary na just say ya fire Akoma the sports na if an there I just say Akoma it's Alaska Star Enterprise original wallpapers no ya de ma Germany Canada Spain US France bia wallpapers ya kama genuine no ewo enene Alaska akofa aba woto afeboard yete ya enete we wokuma se edu Mrs Anoche Plaza ye be Prudential Plaza Freyen Alaska Star Enterprise na beje original wallpapers was 055411488 055411488 top choco ya di top choco chocolate spread aba nano ya mame akosua sika Akoma FM Ismail di bi fa pa no ehyiemu na enna ne gumu otumi sa ade ye de enu tu ya top choco chocolate spread ni bi no anya top choco 3 in 1 chocolate drink no enu de wunya ne suohia wuti anu gumu a ene breakfast no aye ready sima na breakfast aye ready wo benya bi wo provision supermarket mo frɛ 0243 033 033 0243 033 033 top choco a chocolate na his fit me so when who sit down na wo po bi ama no abo wo dan so ama wo bi omo di drone be wo soro na fe wo mo di ahwe dan na pampam na wo ma unu se Akoma FM na fe e ka ne be so say his fit for bo wo dan ya obi hu na no amene ntasuo asa de wo hu na oba ne ho akono sa pepepe dan ne ya akono wo dan no enwunu unya his fit for se wono be ba be hwe ne echichi ama wo owo oduom kuma se friends fit e was 0249 791065 0249 791065 Royal Japan Natural Clinic was a whoop or you Odepuadro Royal Japan Natural Clinic Odepoa your so quancro and to show fever and munka diabetes what on some 10 time whom my dear we are Royal Japan Natural Clinic doctor Juma Ayaresa Eya wo dia angona gaje na josuomo wo ba se cheduma su rabbi frɛ 0541407586 0541407586 na Beaver Dental Clinic ese wo pese ese wo sema wo pese ye shema wo pese ye mane ye fita wo pese ese wo asemo haw kaka ne ho niema ya Beaver Dental Clinic eye pabene akwadre ewo ese wo adwuma mu pa kumase ye wa hojo enhyaye so ye ne ba na hwe ne mo enkran airport residential area ye ben airport view hotel freyen ewo 0593834217 Akoma FM 834217 and 0540124200 0540124200 Osborne Limited yena yewo block factory and afedense wo niema ope block ehu eden na wo de esiwu dan ehu mutuo from abo wo dan no ejina pintin so tapetampe stone quarry ducts and cement blocks wo benya bi ewo Osborne Limited ope second hand car me cotton vits ewo ehu amasem da meton man fa for sale kra mo akire washing bay no obi etoye wo mo car eye good ye ne
despite us and the Shanimu Wada Quadrum, Fred Osborne 0240 Akoma FM 403247 403247 and I wa electronic shop on so I will a doom in Sias electrical appliance be a wiano who sa ebeka be okay for so travel and tour and recruitment agency Yadu 2000 I believe I can fly Mr. Wada and Fo Sikano Kwamobi now when you need Fabra Nake for so when you ma on you Sikampo or Yevia now Kodru and after what you any Sikamano Kumase and high tension Fred 0278 902965 0278 902965 Nake for so abajo so Dr. Foku Heba Clinic wano eno oton 17 time uma wade Akoma FM gonorrhea syphilis chlamydia hepatitis B C awa for mopa wo stroke and as a physio will be your Dr. Foku Heba Clinic or patch number 1 wo faka wakajetia anampo sechi wo se woko anya kwantan wo se patch number 1 friend Dr. Foku e was 0242 155 935 0242 155 935 and 0507 07 1999 0507 079199 na yako na just say watumi abwa obataria wasi obe spaghetti obatalia obe spaghetti obatalia enkodape empenimpe eye delicious palatable sumptuous nutritious suspicious and itibansanka obatalia ni bi na yenchile mom ubenya bi ewotwa bi emo phone in segment na Ayona Pharmacy within pressure capsules by ya no wonom na afa eho eka Ayona Pharmacy bomodia na ebra na ebeje impressor capsules ne bi wonom usisi wokotodwe waposo sasabro na aba wonom ana wo de impressor oil twitwifa ko a eho eye wo ya no fra Ayona Pharmacy no mro impressor capsules and oil ne bi 0243 123 224 Akoma FM 224 me senya me ya tomo a adwuada story na eba no oja ewom ano ehye from starting to end ebayini was studio ha say de wu bi da be on de on tibi da wo beti bi me bon we da wura say de na timi say de da board no ano ehye ye twen wa ba ye ba ye be kwa homa ne so abrantie we na me ade chi yan so biom eno kura de ade san ye no na nipa beto miensa nipa miensa pa na beto entina susu sa be ma no ejo won plan won ne tie ni ntwa ho no ade no be ye no embe me gidi se aye no ena ma na ko so sa fe na me ye no na edwan na me se sere kura na nte se me be start na me se enye no na sa ta na kan me se kan ye ma me okay wa hunte me ka jan se jo ade na obeye no so ase madwuma me kasi nanim se no se jo ade na oye so ase madwuma wa se won de onye ehye won de wo ye je na oye ye no so ka se de na oye ne me huna na hu yes me je adwuma no se ye nto me je akotre fi na hokyere ada me stu me to me bo ase ye stu na nkasa obi beto bi di wase a wosti wodwen de kama pa okay so ati ase wahu eno nko danche mitifie ya me ko ofie me ko ni fie ti me ko ni fie na ma me bi wo ho no fe na sister efua eno wase ata ma me na odi wani nko je bo sama ono ma me ne ba ha no de do ba ye ne wa ha no wase obobo odua na do ma da ase na me sister enwere sister me ba wa ha so no oti ofie kwan ne ho week scan say 20 week ko le be na you try 800,000 na say ba so what to get an hotel kunya so antim di amano ten wa ji ske de no so ko bo mi dua de ya na say no de ma da se de so wa so ske mu de be nyi ono a o na me kan sa che ma me no wo fio no say man ka say yan fan jire no ma me no wo fio no ye hwan oh madam man did you tell me o say na me kan so bo mi dua de ma da se e lie and a jo no na ye e lie a lie what you say you know han on wale me the actually no me oni me tan che no pe kwa mi atwe no ho na se jo kra wo boa ne pa o oh madam na die na wo ye ma no ya wo tumi no obi ye lie jawo sa mitimi hu me fa no me no foka no wasi for mo a na ne tu mugu ho no na ye me fele
wo fa no ne ne fo ka na mo ya den ya won no ye si fom wo on e di kan si fom bo on no tena ni mu na me metena achiri to no ni si fom a na ne trum gu honom na me fere na me ko to boxes me to boxes man no etete ye me hwesa bo e beto ya tete no na hwe no na saye ma ho tams bo hi pa na me am sa me pese o so be wale mti be ma me ne tede me pese me hu ade bia e tan wo no ho boxer na tete on to no yi nani there's say one shop boxes was one shop boxer on shop boxer was one shebi mpo that I know ka kere me na ta ne so ye wo twetwe auto and say wo ne no esi form so obo bet ni olusum nti wo si form a no say try what box mo try no na de da ma wo so ta on shop boxer ten ko to boxer bi man na ade na wo so wo ne wadanfo bi na wo ne wadanfo bi ya wo se no ha wo pa no wo ne wadanfo bi ne nam no na wo se de na si ana me sister bi kan na ye fo ye no na mani ni tim te bo ani me kwa me numi ho sa me fresh sister na kwa ma ne hu me te me nipa ni si fam be ma na me ne ten bi oni si fam na ni turum gu ho na obi ehwe ana kwa na ma me start box to to man no oh ene ha me bo ye gu me ni mase kwa wi asma to box si bi amabo na che se wo wonderful kra hu wo mpra na daje na chi wo si nti esa ni kwa to box to say 5 as a 4 na me ma no dey be enko to yibi force mu die ni bi o yete atia krokro o to ka se ma na mu ba twentem nti me tokuma de a obehya ache okay nti boxer na wo to ma no de wo to ma no se nie me ba che type se okay type se ye bi na wo to ma no ni so de efe ni no mi ni so ne be me betna so be wala me ele kasa na nyam so de ma chia ne ma me ni nua mu nyina timi de nim so mi kura me ne be ware no timi ye papa ma no amenwe kala say u to kala say na white ya na say boxers no kala say black say ne bi wom white de be say ade woni ne huni se fita ni o de be hya adwuma be say wo ma fita fo fa na de bia na to me kwa mu ho mebu o de be hya adwuma ono no on ga se o jigu fie o de be ko hya o de be ko ye de ti wa yire ntini so ma to white man okay kala sam da man no na to anu o hye o shama na tete na ma yi minister ko besa ato no aso so yi nani esa na ye ma homete box na tete sa hye no a na ma sa ato we yes 4 times oh hwe na sre mpabo akro na me hwe na oni bi Akoma roba mpabo bi boys roba mpabo bi a church o mi bi na msare wo ko ba bi kra na ye ma hote me ko to boot na me ko ye madam fo twa ba ko to boot mienu na de man mpese me sie na me de na chi a obi an say yes be man na we need yes na wo no sie wo de wu on sie me but me da odonti me pe no me pese me yes o wale me so be wale ntime ya de na ni beje wo me ho na wo twa so sai na me dwere wo mitirimu ntina na me ye papa no me pese me ye ni good so o de ma chia o ma me ni nua mo o ma je atum o mo so ne yere timi na me kunu o be wale me de me to ade che wa me na me tumi siga ntwene sai me na me ye nkwase adwuma sai na adwiri bi woni timi so o nwale me o yusu mi bi o yusu bi so one with that 8 rounds sai sa adwene so ntimi so na me nim so o yusu mi bi sai na won tirim na edu baby no one one na ma utumu say the way they meet that na workings anye the same wa ehwo nyina yekuro no akotena lord dan okoshe sankole okodi 3 months to obaye no na janfa ncheme kra obaye ka che 3 months nyame ni mi ntwantoro o ma me fa na chi Akoma no papa no say Akoma e da ho man tini wa bofa na de ma no me da se papa 0322498035 0322498036 so dini baby afefre mini aba go so papa bi ofa kwata papa bi Akoma FM mini aba ma so wa santema ponku fiase no tanko mini aba ma mi monitor mini aba ma no so si oba ni nyodi a mini aba de be deny ma oba ni se nyodi e bia ni wo mo abo no akase bia na eba ene hawana yesro se ka oba na ka yisa to mama munye na mo fanye bia ni no a kan se nya de ko bia ba kasa hu bia
eti de be simple ma se be die ne na ho nto eni ese ya papa no sebi no de na japade ba no wai ini abado de na japade ba wo wai enti ese no ya kola ni die no o kakra awre ho wo so wo ma me wo ba pawu wo na me mu se eko enti wo sre papa die ese se akola ni die bia o mo fa no de na de ba e kwami ni aba wo wai me da ati ni aba ya me sha fa kwata we ni ba bia frefre. Hello, good afternoon. Good afternoon, Mira. Yankwe. Pato your friend Akoma because I feel sacred. Hello. Your name is Away Abayana or Mame, a film of Papa Film Ajapade, or Papa Niasa Jeffrey Film. Your husband. In fact, a man, so anybody so for kind. Who will be there on you? She said, we actually. Nti yefremo anamubi esemutu yamudi bu abaya no mutu sana mo na mo fo abaya no onde sa dan no wutie na so mo o se no papa to kokoro oko eko sensu e mo papa e bi nti na papa japade ye kene se nsa enka ha gine afi yiri ya be ma na ono so woni abaya no eka akwani wasem no yefremo a wan kwa enka won fa mesho wanya kwade de onka we say akwani ne dia me da se papa wanya kwani de on sakrani ya ne dia mami read message so Maa Akos good afternoon and the entire team Akoma FM willingly or he will be arrested. Okay, we free big Amofa Jacobu and what the message we ebaye was say my name is your friend okay on and time is up. Susan from Techiman on also dia what by afa yankoni ani bila eni nkomo bila. Yes madam na pom te say radiad ma hodin wo ho ene NS Herbal Industry Environment sem ho dwudumi a minyanya eye awake natural capsules me na mnya NS ointment na me hwitwim honam na me wie bibia bra bia hodin eye media san say radiad sam a kire say honhum de radiad wie honam de ode amayen enti honam de ho asam na ye kan say NS ointment NS ointment NS Herbal Industry for omodro ho asana meka kiro NS ointment na fe awake natural capsule na answer meka enkomo no akiro na asem no bedi sa enkomo no ma memfa Dr. NS number imaw na bomodin a friend say ye medi ma wape wo de friend no wankasa ye krado a wo beja bre na one wo atwetwe enkomo na ne wo pese wo tifiri adre hu bia no wato bo sia kyerkyerem e amaw Dr. NS Odro the numbers no 0245 07 9915 0245 07 9915 0245 07 9915 afa 0276 53 77 01 0276 53 77 01 0276 53 77 01 wey Dr. Ernest ne numbers enam de amount of friends here why krado obeje so na no atwetwe nkomo ne wo pesa wo ti ase ana ne obeso ohunu fa aduro no hu bia no owo bre a ono bekasa no akyerkyerɛ mu eye na Ernest ointment amekan eyenku ano nya hye etise binum de eyenku a edabokɔ te se wunku a de sra pepepepepe na mom eye habama enku a no pani no wode aye aduro no na de ate ne se eye aduro ene sa yenku eyenku ne sa ye aduro na wode sra se nku no na ye hunam na ni adwuma ma wo ekunkum ho ne amane bia wo hunam na ni afiri ho se aduro ama onya fa hodie obi a wotiemi a ekro eya je hunam na ni aboso aduro beboa eye Ernest ointment enu achi pimples wanim prekese eduro bia betie bia na kwakoto watototo amese wanim kura no aye different colors enti wu pia na ofere da bia na paso chichiri wanim na kwa ni kosu yanko we nsanso a enye ye me ba cha bomodi so benya Ernest ointment Ernest ointment Ernest ointment na dia ye wunku wo dia tobo na sha ase sra ne kakra na hwe ade se wanim atototo different colors ni nyina no ebekɔ ama wanya wo color no se ne nete pepe no sense u dada mu ebia na chicken pox na agu bre bia atwa ene wu ye no ba bia adinisisi ye ni bia na dan kotwa na black na deda honam nanimu tituru se mu amogigi kakra na mu amoye kokko de ba sa dia na asem kura wonya Ernest ointment a
ebeyin kika wani nyina afiri mu ama wo kala na nyame de ma wo de ba asase so no wasa nya wade se ne tipepepepepepepe edura me ka ho asemi wona yusu bie na e madansefo na mesisi ye nya bre ne ye bo adanse a kire wo a enka wanka sa obetimi wo so no se enes sentiment adwuma eye no enye asem ketwa me minim se ne eduro ne te enti na medi ho adanse de a kire wo esanse bible si de ye nim ene ye ka na de ehun so ene di ho adanse wo ye obi a wusu enes sentiment se unku a ukoko no eda ne ho adi na ejina so ema ne ye fe kekawa bi anim se afo no bi dia edede dembo ho na ne ntini ba bi gni ya dabi we empopo honam na mum ebo ma honam na eyi ne ho sa ne yete wo ye tuntum sami a tuntum no edadi na otim se ni tija tuntum koma pa man se pere bo so honam a nipa hwewa ne ye pene a bra yi tuntum ofe owura yi tuntum ofe a sister tuntum ofe enes ointment wo de sra sa ena ye wo obi aya apropra ya wo nantamu anasa wo ha bi aya wo e wo nipadua ni no eye enes ointment bebo wo sa apropra ni nya umpu a tituru mu amhempa bo chepa wodi shiu sha no pa be no numa jesa anadwo be no du na bewro wonya enes ointment a wakofia wo dwara wie no fa bi sasa na ho ebebo ama ona no enya wo ha bi ayare bi ama ho ekuro bi ama ho na apropra bi aba beja bo so ama na dachi ahwe na kwakotwa da bi enes ointment bebo ma na aboho ban ye di amaw na sese na ma tuntum kama bre bia wona mo a oye free enes herbal industry enes ointment american sa na eye wona yusu bia me se da bi omdi ho adanse tituru ma no me se wo ba uyusu enes ointment na se sania antiakosha be ka kire wo no wodi asawa ye bi na do di bobom na di fefa no apia no jano na kwa kwasha oboko enu ano no adwuma ya enes ointment kwa kwa ye wase ho ama wo no me se obema no beba ho apie no bisa se etisen o se ye wo hwe wa no ntimi hu di onka bio ade ne se o tunu botomu a eyiska oyi a oyi nukufu check a wo san ya ohwe figa no Akoma because was so hwe ehun say wo de ne different yes so ahun hwe na hu ne ye no kwasam de ofiri hu na no ansa ba benya wo no ohun say wo dam sonko eye sanity enes ointment wo yusu a oba enti we ntwen so ba yare anso akwa koto wo din na eso yusu na bua wo enes ointment gi number ne biem 0245 07 99 15 0245 07 99 15 0245 07 99 15 0276 53 77 01 0276 53 77 01 afeyenhwe obutentim no awake natural capsule awake natural capsules ye ka se awake a eche se sorry kenya wo ho pusu wo ho dansanchene bia dim ye hu so wo ho wo ba ma ye hu bribi ne hu so wo ho wo ti ase wo nguye awake natural capsule se ne tie no de tie se wonya esa edro ya eyetopa ye wo ba memene na wo mene a awura ni padua no mawie no ekoboa akanya ni padua no ama nkwamo na wo mu na difference immune no ye immune system no etima ye adwuma yie edi amanipadua no enti ebasa adwuma bia wo ye bia bibia wo ye bia wonya ho ahode foforo na wo de aye no waye ni yie enti awake natural capsule e wo ma obi bia enye se obi oyare da ho na mum ye ne ho odin mum titru enne sese utimi enya bia sanse mpanifo se nwa ohunu ho so hwa onyini na aye otope ade ne se wo ho na bo ho ban a etena wo chema wo mentwa ma ne nsa ya so na kopa no pomesibre enti kopa awake natural capsule fa bo ho de ne ho ban na wonya wi a obema wutie me adwuma bia nan kae so ye no na wantimi anya elutuji ho nim guase anadwo no wodem no awake babo amo aya ne moroso na ofsaje ho abaso bodi eti guase ato na otwe atwa mu no ubeka ni nyina abom na de aya animunyam no agene ene ochena de hian so benya awake natural capsule ahode ni wie pen na otimi bo adwuma pa na oba so nya awake na ebua no ekanya no e man ho bete emote de emohunu ho so yo ba yi entu ni ba mehia ba me so mu na so mu no wote se niema ne nam niema ho wote se honam na ekeka no ho wote se waye yie enti ba se ba ma kwa wi a onu ba bia kro se ye de adro de ye me afa de me maye okay oba bitimi ye de so ye bia ba ma bitimi aye me fifrafro onte hwe but awake Akoma FM sanity ya de awake to nchen de ka se enam ye ahode to nchen ya wonim se mema bebre ani ma bia kodin hyiamu won paso a
ɛde ɔhaw ne amane abrɛ wo mu ɛma bebree ne mmarima bi akɔdi mpa so nhyiamu a ɛde ɔhaw abrɛ wo mu ɛnam yareɛ ho asɛm na mekan sɛ std bia wanya biaa ɛnam yareɛ biaa wanya biaa awake bɛboa wo ama yareɛ no atumi afiri wo so no ɔnya fa ahodeɛ nti adura meka ho asɛm ɛyɛ adura sɛ wonom a ɛboa ma ahoɔden no wie pɛyɛ na asan so aboa asiesie nipadua no yie na asan so aboa wo ɛyɛ yareɛ ɛwɔ wo so no afiri wo so na ɔnya fa ahodeɛ ɛyɛ mmienu pɛ Ernest ointment and awake natural capsules. Number is 0245 07 99 15 0245 07 99 15 after 0276 53 77 15 01 na yɛfɛ ni ɛnkyerɛ baabi a yɛbɛnya aduro no bie wode w'ani bɛkyerɛ nkran Okanshi drug lane uduru hɔ no mu a also pɛ Kingswalk Herbal affair Pash Ventures Tinatet Herbal Baseline Pharmacy Nisi Pharmacy ɛna Rejoice ɛhɔ nyina na aduro no ebi wɔ hɔ no mu Kofodua ɛyɛ Gavson Pharmacy Delight Pharmacy Drug Right Pharmacy Binol Pharmacy ɛhɔ nyina wobɛnya aduro no bi na nkɔkɔɔfoɔ nso de mani akyerɛ Ouskobi Pharmacy Hillside Pharmacy ɛna BB Pharmacy na yɛba kaasoa yɛkɔ kaasoa nso a Tribe of Judah ɛno so kaasoa kora no mfimfini wobi sɛ obi wɔbɛkyerɛ wo ɛhɔ so aduro no bi wɔ hɔ no mu Kumase ɛyɛ Dani Herbal Misty Herbal Kolinak Herbal Habme Pharmacy Chris K Herbal ɛhɔ nyina so aduro no abu so wopɛ bi atu atɔn sɛ bɛtumi aka Dani It's about the amount enka Ernest Herbal Industry for Ernest ointment and afe awake natural capsules. Feel every taste, never spread. Top chocolate spread.